네, 반갑습니다. 예, 오늘은 욥기 1장 4절부터 보겠습니다. Өчигдөр бид нэр Йов намын 1-1-ээс 3 дахь ишлэл хүртэл байгаа. Өнөөдөр болохоор 4-р ишлэлээс цааш нь үргэлжлүүлнэ. 네, 지난 시간에 이제 욥기 1장 1절에서 3절까지 했는데 욥은 우스 사람이라고 했습니다. 1절에 뭐 우스 땅에 욥이라는 사람이 있었는데 했습니다. 우스. Өчигдөр болохоор Йов 1-1-ээс 3 дахь ишлэл хүртэл үтсэн байгаа тийм ээ. Тэгээд Йовыг болохоор Өөс нутгийн хүн гэж хэлсэн байгаа. 우스 땅은 이제 에돔이라고 그랬죠. 에돔. Тэгээд Өөс гэдэг нь болохоор нэг ясандаа Едомын нутаг юм. 에돔은 그 성경에 보면은 에서의 후손이 에돔입니다. 에돔. Едом нутгийнхны талаар Библиэс харах юм бол Есавийн удам байгаа. 그래서 어저께 공부한 것 중에서 욥은 어떤 사람인가에 대해서 1절 말씀에 이렇게 나와 있습니다. Өчигдрийн бид нар хичээл дээр үзснээр Йов гэдэг хүн чухам ямар хүн байсан бэ гэдг нь 1-р ишлэл дээр маш тодорхой гарч байгаа. 네. 욥은 어떤 사람인가? 네 가지로 거기 나와 있죠? 첫 번째는 Йовын тухай 4 зүйлийг хэлсэн байгаа. 1-րт нь юу гэсэн бэ? 순전하고, 첫 번째는. Өөлөх өөгүй гэсэн байна. 두 번째는 정직하고. Хоёрт нь зөв шударга. 세 번째는 하나님을 경외하고. Гуравт нь Бурханаас мэддэг. 네 번째는 악에서 떠난 자다 이렇게 말씀했습니다. Дөрөвдүгээрт нь ёр муугаас хол явдаг нэгэн гэсэн. 그래서 여기서 또 중요한 거는 뭐 순전하다는 것은 뭐 이렇게 하나님 앞에 완전하다는 뜻이 아니라 그 인간에게 어떤 비난받을 만한 그런 도덕적인 결함이 없다 이렇게 말씀했습니다. Өөлөг өөгүй гэдэг нь болохоор Бурханы өмнө одоо зөвхт хүм гэсэн утгатай, гэмнүггүй гэсэн утгатай биш, харин хүмүүсийн өмнө одоо өөлөх юм байхгүй, үүсэвгүй, өөрөөр хэлэх юм бол ёс суртахууны асуудалгүй хүм ёс суртахууны үед цэвэр байсан гэсэн утгатай. 그다음에 정직하다는 것은 이제 진실하다는 뜻인데 하나님 말씀대로 양심을 바로 써나가는 생활을 말합니다. За зөв шударга гэдэг нь болохоор ер нь одоо үнэнч яг зөв амьдардаг гэсэн утгатай. Тэгээд Бурханы өмнө одоо мэс чанартай амьдардаг гэсэн үг. 그다음에 이제 하나님을 경외했다고 그랬죠. дараа нь болохоор Бурханаас мэддэг гэсэн. 하나님을 경외하는 생활에 대해서 제가 몇 가지를 말씀드렸는데 아마 기억하실 겁니다. 첫째는 하나님을 경외하는 자, 첫 번째는 두렵고 떨림으로 하나님을 섬기는 것. Бурханаас инээх талаар би хэд хэдэн зүйлийг хэлсэн байгаа. Тэгээд та нар одоо санаж байна уугүй юу? Ямар ч гэсэн нэгдүгээрт нь болохоор Бурханаас минь гэдэг нь Бурханаас айж чичирч амьдрахыг хэлж байгаа. 두 번째로는 하나님 앞에서 사는 것. Хоёрдугаарт нь болохоор Бурханы одоо өмнө ил амьдрахыг хэлж байгаа. 그다음 세 번째는 마음이 하나님을 떠나지 않는 거. За гуравдугаарт нь болохоор зүрх сэтгэл нь Бурханаас холдоогүй, хөндөрөөгүй байхыг хэлнэ. 네 번째는 하나님의 말씀을 순종하는 것. За дөрөвдүгээрт нь болохоор Бурханы үгэнд дуулууртай байхыг хэлж байгаа. Минь дээр микрофон ачаарай. 네, 다섯 번째는 이제 그의 인도를 받는 것이다. За тавдугаарт нь болохоор Бурханаар удирдуулдаг байхыг хэлнэ. 네, 그것이 이제 하나님을 경외하는 생활입니다. За энэ бүхэн бол Бурханаас имээдэг амьдрал юм аа. 그리고 마지막으로는 악에서 떠난 자라고 그랬습니다. За хамгийн сүүлд дөрөвдүгээрт ёр муугаас хол явдаг нэгэн гэж хэлсэн байгаа. 악이라는 건 이제 하나님의 말씀을 어기는 게 악입니다. За ёр муу гэдэг бол Бурханы үгийг зөрчихийг хэлж байгаа. 또 하나님 말씀을 순종하더라도 부족한 것이 악입니다.
За бас Бурхны үгийг дуулууртай дагсан ч гэсэн дутуу дулмиг дагах нь ч гэсэн 열무 юм аа. 또 다른 사람에게 해를 주거나 어떤 도덕적인 그 부패를 말합니다. Бас ёс суртахууны завхрал бас хүмүүст хор охирол учруулахыг 열무 гэж хэлнэ. 그래서 욥의 생활을 보면은 욥은 그 죄를 지을 만한 장소를 피하고 잠시라도 마음에 그 악한 것이 들어오면 즉시 회개하는 생활을 했다는 것입니다. Тэгэхээр Йовын амьдралыг харах юм бол Йов тийм одоо 열무 тий бузар муу зүйл хийх боломжтой тийм газруудаас үргэлж зайлсхийж явдаг байсан. Тэгээд бас дээрэс нь хэрэг одоо санамсаргүй ч юм уу буруу юм хийчих юм бол гим нүгэл үлдчих юм бол тэр даруйг гимшдэг хүн байсан. 그래서 우리도 욥의 이런 신앙을 본받아야 되겠습니다. Бид нар ч гэсэн Йовын ийм итгэлээс үлгэр дуурайл авах хэрэгтэй. 날마다 자기의 그 잘못한 것을 찾아서 회개하고 악에서 떠나도록 힘쓰는 일을 해야 됩니다. Өдөр болгон бид нар өөрсдийнхөө алдаа бурууг хайж олоод гимшдэг. Тэгээд аль болох тийм зүйлээс холуур явахыг хичээдэг байх ёстой. 우리가 이렇게 삼가 조심하지 않으면은 나도 모르는 사이에 마귀의 시험에 빠져서 악을 행하게 된다는 것입니다. Тэгээд бид нар ч гэсэн өөрийгөө үргэлж хянаж болгоомжтой байхгүй бол тэр диаволын өрөө татлаханд зайлмэхэнд нь автаад гим нүгэл хийх боломжтой байдаг. 그래서 욥은 이렇게 재산이 많은 그 동방에서 제일 큰 부자라고 그랬습니다. 재산이 많았지만은 그러나 그 재산에 마음 뺏기지 않고 하나님을 잘 섬겼습니다. Тэгэхээр Йов болохоор одоо дорн дахинд тийм ээ дорны бүх хүний дундаас хамгийн одоо баян тийм чинэлэг хүн байсан. Хэдийгээр тийм байсан ч гэсэн Йовын зүрх сэтгэл нь Бурханаас ерөөсөө салж хөндөрөөгүй байсан. 그런 그 우리 욥의 신앙을 우리도 본받아 나가야 되겠습니다. Бид нар ч гэсэн Йовын ийм итгэлээс үлгэр дуурайл авах хэрэгтэй юм аа. 그리고 욥은 그 욥의 자녀들을 보면 욥의 아들이 7이고 딸이 3이라고 그랬습니다. Йовын хүүхдүүдийг нь харах юм бол 7 хүү 3 охинтой байсан гэж байгаа. 또 그 재산을 보면은 양이 7천, 약대가 3천, 소가 500여리, 암나귀가 500, 또 종도 많았다고 그랬습니다. Эд хөрөнгийг харах юм бол 7,000 хон, 3,000 тэмээ, 500 хос шар, 500 им илжиг, мөн асар олон хамжлаг зарцтай байсан. 보통 사람 같으면 재물이 많으면은 영적으로 나태해져서 하나님을 떠나서 교만하기 쉽습니다. Ерөнхийдөө хүмүүс хэрвээ одоо Йов шиг ийм их асар их эд хөрөнгөтэй болчих юм бол сүнсний хувьд залхуу назгай болж тэгээ Бурханаас салж хөндөрөн гим нүгэлд автахдаа амархан болчихдог. 그러나 욥은 그 재물을 의지하지 않고 하나님께만 소망을 두고 하나님만 의지하고 살았다는 것입니다. Гэтэл Йов болохоор ерөөсөө тэр эд баялагтаа найдаагүй зөвхөн эзэн бурхандаа найдаж эзэн бурханыхаа үгийг л дуулууртай дагаж амьдардаг байсан. 이것이 욥의 귀한 신앙입니다. Энэ нь л Йовын маш одоо эрхэм нандин итгэлийн амьдрал байсан. 여기까지가 이제 우리가 지난 시간에 배운 말씀입니다. 그래서 오늘 이제 잠깐 복습을 했고 이제 өнгөрсөн цаг дээр хичээл дээр бид нар одоо энэ хүртэл ярилцсан суралцсан байгаа. Тэгээд сая жоохон давтаж ярьлаа. 두 번째로는 4절부터 5절까지 욥이 신앙으로 자녀들을 기름 내용입니다. Дараагийн хэсэг нь болохоор 4-5 дугаар ишлэл Йов хүүхдүүдээ итгэлээр хүмүүжүүлсэн
гэсэн хэсэг байгаа. 자, 4절 5절 한번 읽어보겠습니다. 그 아들들이 자기 생일이면 각기 자기의 집에서 잔치를 베풀고 그 누이 셋도 청하여 함께 먹고 마시므로 그 잔칫날이 지나면 욥이 그들을 불러다가 성결케 하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 욥이 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 배반하였을까 함이라. 욥의 행사가 항상 이러하였더라. Дөрөв дахь эшлэг уншия. Түүний хөвгүүд ээлж ээлжээрээ нэг нэгнийдээ цугларан найрлахдаа эгчдүү гурвыгаа хамт ууж идэхээр өртөг байв. Тэдний ээлжит найрын өдрүүд өндөрлөхөд Йоб өглөө эртлэн босож тэднийг дуудаж авчруулан ариусгаад хүүхэд бүрийнхээ тоогоор шатаал дахил өргөдөг байлаа. Учир нь Йоб миний хөвгүүд нүгэл үлдэж сэтгэлдээ Бурхныг хараасан байж магадгүй гэдэг байжээ. Үүнийгээ Йоб үргэлж үлддэг байв. 이 욥의 아들들이 자기 생일이면은 각각 그 자기 집으로 형제들을 청해서 잔치를 베풀었습니다. Йовын хөвгүүд ээлж ээлжээрээ найр хийдэг төрсөн өдрөө тэмдэглэх ч юм уу те найр хийж бусад ах дүүсэж гэсэн урьж хамт найрладаг гэсэн байна. 자, 이걸 보면은 욥의 자녀들이 아마 다 장성해서 따로 살았던 것 같습니다. Эндээс харахад Йовын хүүхдүүд нь бүгдээрээ одоо нас бийд хүрээд тэгээд тусдаа гарчсан, тусдаа амьдрал зохиосон байсан бололтой. 그래서 욥은 그 잔치가 끝나면은 그 아들들을 불러다가 정결케 하고 잔치하는 동안에 혹시 자녀들이 마음으로 하나님을 배반하였을까 두렵고 떨린 마음을 가졌습니다. Ингээд хүүхдүүд нь ингэж найр наадам хийсчээ дараа Йов заавал дараа нь тэднийг дуудаж ирүүлээд тэр найр хийж байхдаа хүүхдүүд нь зүрх сэтгэл дотроо Бурхны эсрэг нүгэл үлдсэн байж магадгүй хэмээн болгоомжилж дахил өрөвдөг байсан байна. 그래서 욥이 그 자기 자녀들을 위해서 그 자녀들의 아들의 그 명수대로 번제를 드려서 자녀들이 지은 죄를 용서받기를 간구했다고 그랬습니다. Хүүхэд бүрийнхээ тоогоор шатаал дахил өргөж санаандгүй үлдсэн гэм нүгэл ах юм бол түүнийг нь уучлж өгөхийг гуйдаг, залбирдаг байсан гэж. 여기 보면 이제 욥 자신이 직접 제사를 드린 것을 보면은 그 모세 율법이 제정되기 이전이기 때문에 욥이 제사장의 역할을 수행한 것입니다. Эндээс харахад Йов өөрөө одоо өөрийнхөө биеэр шатаал дахил өргөдөг байсан гэж байна тий. Тэгэхээр эндээс харах юм бол нөгөө тахилын тухай хууль ч юм уу ямар ч байсан Мосегийн тэр нөгөө Бурхан Мосед өгсөн тэр олон янзын хуулиуд өгөгдөхөөс өмнөх үед амьдарч ирсэн хүн гэдгийг эндээс харж болох юм аа. 이제 어제도 말씀드렸지만은 제사는 그 모세 율법대로 제사는 바로 제사장만이 드릴 수가 있는데 이 욥이 직접 드린 걸 보면은 바로 모세 시대 이전이라는 것을 알 수가 있습니다. Өчигдрийн хичээл дээр ч гэсэн ярьсан байгаа. Мосегийн хуулийн дагуу гэх юм бол энэ тахилыг хүн болгон одоо өөрийнхөө дуураар өргөж болохгүй. Заавал тэр тахил ч юм уу тэргүүн тахилч хүн оронд нь өргөдөг байх ёстой. Тийм хуультай болсон байгаа. Гэтэл энд болохоор Йов өөрөө тахил өргөсөн гэдгээс харахад бол тэр хууль өгөгдөөгүй, хууль гарч ирээгүй буюу Мосегоос өмнөх үед амьдарч ирсэн учраас өөрөө тахил өргөдөг байсан болов. 욥이 이렇게 자기 그 자녀들에 대해서 관심을 가지고 어렸을 때부터 하나님 앞에서 범죄하지 않도록 잘 양육했다는 것입니다. Тэгэхээр Йовийн хувьд бол хүүхдүүдээ бүр багаас нь одоо Бурхны өмнө гэм нүгэл үлдэхгүй, зүр сэтгэл дотроо ч гэсэн Бурхны эсрэг сэтгэл тээхгүй байхад маш их анхаарч тэгэж хүмүүжүүлсэн байна. Тэгээд хүүхдүүд нь ч гэсэн яг аавынхаа тэр зааж сургаснаар тэгж өсөж тийм итгэлээр өсөж хүмүүжсэн байна гэдгийг харж байна.
그러니까 욥은 자기 자녀들을 항상 믿음으로 양육을 했습니다. Энийгээс нь доо Йов хүүхдүүдэд үргэлж одоо итгэл дотор хүмүүжилдэг байсан. 자녀들이 하나님을 잘 섬기는 자로서 이렇게 살 수 있도록 항상 믿음을 심어주는 일을 했다는 것입니다. Хүүхдүүд нь бурханд сайн үйлчилдэг хүмүүс хүүхдүүдэд бурханд сайн үйлчилдэг хүмүүс болгож өсгөж хүмүүжүүлэхийн тулд Йов үргэлж санаа тавьдаг гэжээ. 특별히 욥은 그 자기 자녀들이 마음으로 하나님을 배반할까 두려워했습니다. Ялангуяа Йовийн хувьд хамгийн их сэтгэл зовдөг байсан зүйл нь санаа зовдөг байсан зүйл нь хүүхдүүд нь зүрх сэтгэл дотроо бурхны эсрэг нүгэл үйлдэх вэ гэдгээс маш их болгоомжлдог байсан. 이게 외부적인 그런 것도 물론 외부적으로 잘못하는 것도 죄지만은 마음으로 짓는 죄도 이게 하나님 앞에 아주 무서운 죄가 되는 것입니다. Гаднаа нүдэнд ил харагдах гэм нүглийг ч гэсэн бурхны эсрэг үйлдэж болохгүй мэдээж энэ нь чухал. Гэхдээ түүнээс ч илүү чухал зүйл нь нүдэнд харагдахгүйгээр даалтуур зүрх сэтгэл дотроо гэм нүгэл үйлдэхгүй байх нь бас маш чухал юм аа. 그래서 우리가 이 마음을 잘 단속하는 것이 중요합니다. Тийм учраас бид нар өөртөө зүрх сэтгэлийг үргэлж хянаж байх нь маш чухал. 마음을 단속하는 것이 성을 빼앗는 것보다 낫다고 제가 말씀드렸습니다. Зүрх сэтгэлээ хянах нь цайз хэрмийг эзлэхээс ч илүү чухлаа гэж хэлсэн. 그래서 욥은 그 자녀들에게 하나님의 말씀을 가르치면서 죄를 지으면 망하고 하나님 말씀을 순종하면 복을 받는다는 것을 이렇게 늘 가르쳤을 것입니다. Тэгээ мэдээж Йов хүүхдүүдэд бурхны өмнө гэм зэмгүй хүмүүс болгож өсөхийн тулд хэрэг гэм нүгэл үлдэх юм бол сүрх болно. Харин бурхны үгийг дуулуургүй байх юм бол сүрх болно. Харин дуулууртаа дагах юм бол сайн сайхан явнаа, өрөвднөө гэж зааж сургамжилж байсан баха. 또 사람이 사는 것이 재물에 있지 않고 하나님의 말씀에 있다는 것을 가르쳐 줬을 것입니다. За бас хүний одоо оршин байгаа амьдран байгаа нь бурхны үгэнд байдаг болохоос биш эд баялагт байдаггүй юм аа гэдгийг бас зааж сургаж байсан баха. 또 욥의 자녀들이 이렇게 생일날이면 서로 모든 형제들을 초청을 해가지고서는 잔치를 한 거 보면은 형제 간에도 서로 이렇게 서로 사랑하고 우애가 있었습니다. Бас хүүхдүүд нь одоо төрсөн өдрөөрөө ч юм уу янз бүрийн баяр ёслол тэмдэглэж найр наадам хийхдээ бие биенийгээ үргэлж урьдаг байсан. Гурван тэр эгч дүүсээ ч гэсэн орхилгүй заавал оролцуулдаг урьдаг байсан гэдгээс харах юм бол Йов бас хүүхдүүдээ бие биендээ хайртай байж ах дүүгийн хайр эгч дүүсийн хайраар хайрлах ёстой, эв найртай байх ёстой гэдгийг зааж сургамжилдаг байсан болоо. 부모된 입장에서도 보면은 형제들이 서로 사랑하고 우애하면서 살아야 부모의 마음이 기쁘지 않습니까? Эцэг эхийн зүгээс ч гэсэн харахад үр хүүхдүүд нь бие биенээ ах дүүгээ эгч дүүсээ хайрлаж эвтэй найртай амьдрах юм бол аав ээж нь ч гэсэн жаргалтай сайхан байдаг шүү дээ. 어떤 집은 형제 간에 서로 말도 안 하고 서로 대화도 안 하고 원수처럼 지내는 그런 사람들도 있습니다. Тэгэл зарим айлуудыг харж байхад хүүхдүүд нь хоорондоо ерөөсөө юм ч ярьдаггүй, дуугардагчгүй бас эв түнжин муутай тийм айлууд ч гэсэн байдаг. 또 부모의 재산이 많게 되면은 자녀들 간에 서로 다투고 싸우는 경향도 있습니다. За бас эцэг эхэн хэрвээ одоо эд хөрөнгөтэй чинэлэг байх юм бол хүүхдүүд нь хоорондоо бас одоо түүнийг булаалтаж нүүдэлцэх эв түнжин хагарах явдал бас гардаг.
만약에 부모가 재산이 많은데 그 많은 재산을 남겨놓고 죽으면은 그 자녀들 간에 서로 재산을 차지하려고 싸우는 사람들도 있습니다. Ээж аав нь тийм эд хөрөнгөтэй байжгаад нас барчих юм бол нас барсныхын дараа хүүхдүүд нь одоо тэр эд хөрөнгийг нь булаалдаж хоорондоо эв түнжин хагарах асуудал олонтоо гардаг. 그러나 욥 자신도 재산이 많았지만은 그 재물 의지하지 않고 하나님만 의지하고 살았고 또 그러한 믿음을 자녀들한테도 가르쳐 줬을 것입니다. Харин Йовийн хувьд болохоор тэр хэдийгээр одоо дорны тэр нутагт түүнээс өөр одоо илүү гарах баян чинэлэг хүн байхгүй хэмжээнд асар их эд хөрөнгөтэй байсан боловч Йов өөрөө ч тэр эд хөрөнгөндөө найдаж түшгэлдэггүй байсан. Өөр хүмүүстэй ч гэсэн яг тийм сургаалаар сургаж хүмүүжүүлсэн байна. 그렇게 재산 때문에 서로 자녀들 간에 뭐 싸우거나 다투는 일을 하지 않은 것입니다. Тийм болохоор Йовийн хүүхдүүдийн хувьд одоо эд хөрөнгө булаацалдах ч юм уу тийм асуудлаар хоорондоо муудалцах, эв дүнжин хагарах явдал гардаггүй байсан байна. 그래서 우리도 자녀들을 교육할 때에 가장 중요한 것은 바로 자녀들에게 믿음을 물려주는 것이지 재산을 물려주는 게 아닙니다. Бид нар ч гэсэн өөр хүүхдүүдээ сурган хүмүүжүүлэхдээ хамгийн нэгдүгээр тавих ёстой зүйл бол бид нар итгэлээ өвлүүлэхийг л хамгийн түрүүнд нэгдүгээр тавих биш, эд хөрөнгөө өвлүүлэх бол чухал биш юм аа. 믿음을 물려주면은 형제들 간에도 서로 우애하면서 살고 또 하나님을 잘 섬기면서 삽니다. Итгэлээс өвлүүлж өгч чадах юм бол ахан дүүс хоорондоо эвтэй найртай биенийхээ төлөө гэсэн зөрсдөлтэй болно. Бас бурхны төлөө ч гэсэн үйлчилдэг, бурханд үйлчилдэг хүмүүс болно. 그러나 믿음은 물려주지 않고 자녀들한테 만약에 자기 재산을 물려준다면 어떻게 될까요? Гэтэл эсвэргээрээ бид нар итгэлээ өвлүүлэхийн оронд өв хөрөнгөө, эд хөрөнгөө өвлүүлэх юм бол юу болох вэ? 그 재산 때문에 서로 자녀들 간에 싸우고 다투는 일도 빈번하게 일어납니다. Тэр эд хөрөнгөөс чинь болж ах дүүс хоорондоо байнга буудалцаж эв түнжингүү болох болно. 그러잖아요. 뭐 누구는 더 줬다, 누구는 덜 받았다 하면서 왜 뭐 너 아버지가 큰 아들한테는 더 주고 뭐 작은 아들한테는 덜 줬냐 이런 식으로 서로 싸우는 겁니다. Амьдрал дээр ч гэсэн ийм тохиолдол олон байдаг шүү дээ. Одоо хинд нь ихийг өгөөд хинд нь багыг өгдгийг, томд нь ихийг өглөө, багт нь ихийг өглөө гэх мэтчлэн хоорондоо муудалцах, маргалдах асуудал зөндөө гардаг. 우리는 뭐 재산이 없어도 뭐 그거 가지고 낙심할 필요 없습니다. 가장 중요한 것은 하나님을 잘 섬기는 믿음을 우리 자녀들한테 물려주게 되면은 자녀들이 하나님을 잘 섬김으로 하나님께 복을 받는 것입니다. Тэгээ бид нар бас одоо тэглээгээд эрт сэтгэлээр унаж болохгүй хамгийн гол нь бид нар итгэлээр өвлүүлээд өгчих юм бол хүүхдүүд маань одоо тэгж хоорондоо маргалдах, муудалцах, эд хөрөнгөө булаалдах, эв түнжин хагарах тийм асуудал гарахгүй байх болно. 또 자녀들도 자기가 노력하지 않은 그런 그 재산을 물려주게 되면은 그걸 잘 관리하지 못하고 이렇게 허비해 버리는 그런 자녀들도 많이 있습니다. Хэрвээ хүүхдүүдтэй бид нар зүгээр л одоо бэлэн тий өөрсдийгөө хурааж хөрөмжлүүлсэн эд хөрөнгийг өв болгоод өгөх юм бол одоо тэр бэлэн юмыг авсан хүүхдүүд чинь өөрсдийгөө хүч хөдөлмөрөөр олж аваагүй болохоор тэрийг одоо эрхэмлэж тий гамнаж хэмнэх гэдгийг юусоо мэдхгүй зүгээр л одоо гарын салаагаараа урсгаад өрн таран хийх явдал зөндөө гардаг. 이게 내가 열심히 노력하고 일해가지고서 부지런히 얻은 소득이 가치가 있는 것이지 뭐 부모로부터 물려받은 재산은 잘 관리하지 못하는 경우가 많습니다. 죄송합니다. 잘 못 들었습니다. 강 목사님 지금 마이크가 켜져 있어서 지금 강사님 말이 안 들려요. 다시 말씀해 주세요. 잊어버렸어. 그러니까
애쓰면서 노력을 땀을 흘리면서 그렇죠. 벌어야 한다. 내가 열심히 노력하고 일해서 얻은 소득이 가치가 있지 부모로부터 그냥 거저 물려받은 것은 잘 관리하지 못하고 가치가 없기 때문에 관리하지 못한다는 것입니다. Тэгээ үнцний хувьд ч гэсэн бодох юм бол одоо яг өөрийнхөө хүчээр өөрийнхөө хөлсөө урсган байж тий гараа хөдөлгөн байж олж авсан хурааж хөрөмтлүүлсэн эд баялаг илүү үнцэнтэй байхаас биш зүгээр л нэг бэлэн тий аав ээж нь бэлдээд өгчихсэн аав ээжийнхээ үлдсэн тэр эд баялаг бол тийм үнцэнтэй байж чадахгүй. 그래서 우리도 우리 자녀들에게 무슨 재산 뭐 물려주려고 생각하지 말고 하나님을 잘 섬기는 믿음을 물려주기를 힘쓰시기 바랍니다. Тийм болохоор бид нар одоо өөр хүүхдүүдтэй өвлүүлж үлдээх өв гэх юм бол өөрсдийнхөө одоо хөлс хүчээ урсган байж цуглуулсан эд баялагийг өвлүүлж үлдээх биш харин бурханд үйлчилж бурханд итгэж амьдрах итгэлийн өвийг үлдээхийн төлөө хичээх хэрэгтэй юм аа. 그러면 하나님께서 자기가 믿음을 잘 지키면은 하나님께서 재물도 필요하시면 재물도 주시는 것입니다. Тэгээд аав ээжээс өвлөж авсан тэр өв буюу тэр итгэлийн өвийнхөө дагуу өөр хүүхэд нь хичээж итгэлээр амьдрах юм бол бурхан ч гэсэн тэр итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа өөр хүүхдүүдийг нь ерөөж эд баялагийг ч гэсэн нэмж өгөх болно. 그러나 재물 따라가다가는 재물도 잃어버리고 믿음도 잃어버리는 경우가 많습니다. харин эд баялагын араас хөөцөлдөж эд баялагийг дагаж явж байгаад эцэстээ эд баялагчгүй итгэлчгүй хоосон хоцордог явдалтай олонтой тохиолддог. 그러니까 이 불행한 사람 어떤 사람이 불행하냐? 재산은 많은데 자녀들한테 믿음을 물려주지 못해서 자녀들이 믿음이 없다는 거 이건 불행한 것입니다. Тэр хамгийн зовлгүй хүн хамгийн одоо хөөрхийлэлтэй хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ гэхээр өөрөө болохоор маш их хөрөнгөтэй эд баялаг цуглуулсан тэгсэн хэрнээ өөрийнхөө итгэлийг хүүхдүүдтэй өвлүүлж өгч чадаагүй тийм хүнийг бол хамгийн азгүй ээж гэх юм уу хамгийн хөөрхийлэлтэй хүн гэж хэлнэ. 그런데 더 안타까운 사람 어떤 사람인가 하면은 재산도 없는데 자녀들한테 믿음도 물려주지 못한 사람 얼마나 안타까워. Тэгээ энэ хүний хувьд болохоор яг өөрөө бол эд баялаг бол байна те эд хөрөнгөтэй тэгсэн хэрнээ итгэлээ өөрөө бас итгэлтэй эд хөрөнгөтэй гэхдээ итгэлээ хүүхдүүдэд өвлүүлж чадаагүй тийм хүн хэлж байна. Тэгвэл энэ хүнээс ч илүү хөөрхөлтэй хүн гэх юм бол эд баялагч байхгүй итгэлээ өвлүүлж өгч чадаагүй тийм хүнийг илүү хөөрхөлтэй хүн гэж хэлж байна. 자, 그러면 욥은 어떤 사람이었습니까? За тэгвэл Йовын хувьд ямар хүн байсан бэ? 욥은 재산이 많았지만은 자녀들한테 믿음을 잘 심어줬다는 것이 얼마나 복된 일입니까? Йовын хувьд болохоор эд баялагч ихтэй дээрэс нь бас өөрийнхөө итгэлийг өөр хүүхдүүдэд ч гэсэн өвлүүлж өгч чадсан. Тэгэхээр энэ бол маш мундаг хүн байна. Их мундаг ерөөлтэй хүн байна. 그래서 뭐 나는 부모님한테 아무런 뭐 유산도 물려받지 못했다고 낙심하지 마십시오. Тэгээд та нар би аав ээжээсээ өвлөж авсан юм юу ч яахгүй ямар ч эд хөрөнгө аав ээж маань надад өвлүүлж өгөөгүй гэж битгий сэтгэлээр унаарай. 욥과 같이 하나님을 잘 경외하면서 믿음을 지키면은 하나님께서 복을 주실 것입니다. 아멘. Арай Йов шиг бурхнаас имэж бурхны өмнө итгэлийн амьдралаа батсах юм бол бурхан бид нарыг та бүхнийг өрөөж өгөх болно. 예전에 뭐 우리나라 사람들도 다 어렵고 가난하게 살았습니다. Өөрт өмнө манай солонгосчууд ч гэсэн бүгдээрээ ядуу хэцүү амьдралтай байсан. 뭐 우리 부모님만 해도 너무 가난하게 사셨습니다. манай аав ээж хоёр гэхэд маш ядуу зэдүү амьдардаг байсан. 뭐 논이나 밭이나 뭐 한 평도 없었습니다. Та аав ээжт маань одоо тариа газарч гэх юм уу, тариан талбайч гэх юм уу юу ч байгаагүй.
남의 농토 지어먹고 살았습니다. Тэгээ бусдын газар дээр одоо юу тариалдаг, зүүнийг одоо хурааж амьдардаг тийм хүмүүс байсан. 정말 우리 부모님은 정말 가난하게 살았어요. Манай аав ээж бол үнэхээр ядуу амьдралтай байсан. 그런데 한 가지 감사한 게 있습니다. Гэхдээ нэг талархууштай зүйл байдаг. 우리 어머니께서는 나를 어려서부터 갓났을 때부터 늘 교회 데리고 다니면서 믿음으로 길러줬습니다. Ээж маань намайг бүр хар нялхаас маань ахуулаад үргэлж одоо суулаандаа явахдаа үргэлж намайг дагуулж явдаг. Тэгээд үнэхээр итгэл дотор намайг өсгөж хүмүүжүүлсэн. 저는 부모님한테 뭐 재산 물려받은 거 하나도 없습니다. Тэгээд би бол аав ээжээсээ өвлөж авсан өмч хөрөнгө гэж юу ч байхгүй. 단지 우리 부모님한테 물려받은 것은 바로 하나님을 잘 섬기는 신앙을 물려받았습니다. Тэгээ аав ээжээсээ өвлөж авсан цорын ганц зүйл гэвэл эзэн бурхнаас эмээж амьдрах итгэлийг л би өвлөж авсан. 그래서 저는 어려서부터 하나님을 잘 섬기는 신앙생활을 했습니다. Тийм учраас би бүр хар багасаа л эзэн бурхандаа үйлчлдэг итгэлийн амьдралаар амьдарсан. 지금 제가 살고 있는 모습을 보면은 우리 부모님보다 훨씬 더 잘 살고 있습니다. Одоо би өөрийнхөө ахуй амьдралыг харахад аав ээжээсээ хавьгүй сайхан амьдарч байгаа. 그러니까 자녀들한테 재산 물려주지 못했다고 뭐 마음 아파하시지 마시고 오직 믿음을 잘 물려주시면은 하나님께서 복을 주시는 것입니다. Тийм болохоор өөр хүүхдүүдтэй олигтой эд хөрөнгө өвлүүлж өгч чадсангүй гэж сэтгэлээр уналгүй сэтгэлээ өвтгөлгүйгээр зөвхөн одоо эзэн бурхандаа итгэх итгэлийг өвлүүлж өгөхийг л хичээгээрэй. 보통 부모들이 자녀들한테 뭐 재산을 물려주고 싶은 그런 생각들이 다 있습니다. Тэгээ ер нь бол аав ээж нар өөр хүүхдүүдтэй нэг жоохон ч гэсэн эд хөрөнгө өвлүүлчих юмсан гэж бодож явдаг. 물론 재산 물려주는 게 뭐 나쁘다는 건 아닙니다. Тэгээ мэдээж одоо эд хөрөнгө өвлүүлнэ гэдэг бол муу зүйл биш л дээ. 그러나 그보다 더 중요한 것은 바로 믿음을 물려주어서 하나님을 잘 섬기는 생활을 하라고 해야 되는 것입니다. Гэтэ түүнээс ч илүү дээр зүйл нь бол итгэлээ өвлүүлээд хүүхдүүд нь тэр итгэлийн дагуу сайн сайхан амьдарснаар итгэлийн дагуу итгэлээ сахиж амьдарснараа бурхнаар илүү их өрөөгдөх нь чухал юм аа. 그러니까 욥도 자녀들을 믿음으로 잘 양육을 했기 때문에 그 자녀들이 서로 우애하면서 이렇게 하나님을 섬기면서 사는 것을 볼 수가 있습니다. Явын хувьд хүүхдүүдээ ингэж итгэлээр сайн өсгөж хүмүүжүүлж чадсан учраас тэр хүүхдүүд нь бурхнаас имэж бие биенийхээ хайрлаж бие биенийхээ төлөө бас санаа тавьж амьдардаг тийм хүүхдүүд болж өссөн байна. 그래서 그러니까 생일날이면 이제 서로 형제들을 초청을 해서 잔치를 했는데 사실 잔칫날 마귀가 틈타기 쉽습니다. За тэгээд хүүхдүүд нь маш эв найртай бие биенийгээ одоо найрандаа урьдаг төрсөн өдөртөө урьдаг байсан байна. Тэгтээ бол найр хурим найр наадам гэдэг бол үнэхээр диавол чөтгөр шургалахад маш боломжтой таатай тийм нөхцөл байдаг. 이럴 때 조심하지 않으면은 사람이 방탕하기 쉽고 또 범죄하기가 쉽습니다. Ийм үедээ үнэхээр одоо анхаарал болгоомжтой сэрэмжтэй байхгүй бол хүмүүс бол гэм нүгэлт автаж ялцрал завхралд автах нь олонтой байдаг амархан байдаг. 이게 사람이 고난당하고 또 많은 어려운 환경 가운데 있을 때 범죄하기 쉬운 것보다도 평안하고 또 물질적으로도 풍요할 때 범죄하기가 쉽습니다. Хүн ер нь одоо хүнд хэцүү зовлон зүдгүүрийг туулж тийм ээ хүнд хэцүү нөхцөл байхдаа гэм нүгэл үйлдэхээсээ илүү санаа амаар сэтгэл тайван одоо хангалуун байх үедээ гэм нүгэл үйлдэх нь илүү олон байдаг. 그래서 илүү амархан байдаг. 네, 그래서 욥은 혹시나 자기 자녀들이
이런 그 잔치하면서 범죄하지 않을까 세심하게 살펴본 것입니다. Тийм ч учраас үүнийг мэддэг байсан Йов үр хүүхдүүдээ одоо найр наадам хийж явахдаа гим нүгэл үйлцэн байх вэ хэмээн үргэлж одоо сэрэмжилж санаа тавьдаг байсан байна. 우리도 우리의 자녀들이 하나님을 잘 섬기는 생활 하는지 믿는 일을 잘하고 있는지 세심하게 살펴봐야 됩니다. Бид нар ч гэсэн үр хүүхдүүдээ бурханд сайн үйлчилж байна уу? Бурхны өмнө итгэлийн амьдралаар амьдарч байна уу гэдэгт үргэлж санаа тавьж ажиглаж явах ёстой. 어떤 사람 자기는 신앙생활 잘하면서도 자녀들이 신앙생활하는 것을 방관하고 관심을 안 가지는 사람이 있습니다. Зарим хүмүүс болохоор өөрөө итгэлийн амьдралаар бас сайн амьдраад байдаг хэрнээ үр хүүхдүүд нь тэгж амьдрч чадчихээнэ үгүй юу гэдэг тал дээр ерөөсөө одоо зөндөн орхичдог, ерөөсөө анхаарал тавьж санаа тавьдаггүй. 그거는 이제 자녀 교육을 잘못하는 것입니다. Тэгээ энэ нь бол үр хүүхдээ буруу хүмүүжүүлж байна гэсэн үг. 그래서 우리는 자녀들한테 비록 뭐 좋은 옷을 해 입히지 못하고 또 맛있는 음식을 해 먹이지 못했다 할지라도 항상 하나님을 두렵고 떨림으로 잘 섬기는 믿음을 가르쳐 줘야 됩니다. Тиймээс бид нэр үр хүүхдүүдтэй гоё хувцас өмсөөр жамттай хоол идүүлж чадахгүй байлаа ч гэсэн үргэлж бурхнаас айж имэж бурханд сайн үйлчилж бурхны өмнө итгэлээ сахиж хамгаалж амьдрахыг зааж сургах ёстой маа. 네, 그런 말 있잖아요. 농사 중에서 제일 중요한 농사는 자식 농사다. Тэгээ тийм үг байдаг одоо тэг аливаа тариалалтаас үр хүүхд юу гэх вэ? Одоо за 네, 여러분들은 одоо газар тариалсан дээр ингээд жишээ авлаа гэхэд тариачид бол янз бүрийн юм тарьдаг шүү дээ тий янз бүрийн ногоо ургамал тарьдаг тэр тариалан дундаас үр хүүхдийн тариалан хамгийн чухал юм аа гэдэг тийм одоо үг байдаг солонгосчууд энэ донд. 여러분들은 자녀들 자녀들을 믿음으로 잘 양육하고 있습니까? Тэгэхээр та бүхэн одоо үр хүүхдээ тариалан сайн эрхэлж байгаа юу? Үр хүүхдүүдэд итгэл дотор сайн хүмүүжүүлж чадаж байгаа юу? 뭐 우리 성도들도 보면은 자기는 신앙생활 하는데 자녀들이 믿지 않은 사람들이 많이 있습니다. Манай итгэгчдийн дунд ч гэсэн харж байхад өөртөө итгэлээр маш сайн амьдраад явж байгаа. Гэтэл үр хүүхдүүд нь итгэдэггүй, итгэлийн амьдралаар явдаггүй тийм итгэгч нар олон байдаг. 만약에 자녀들이 믿지 않는다면은 그 자녀들이 신앙을 가지게 하기 위해서 늘 기도하면서 그들을 잘 말씀으로 가르쳐 줘야 됩니다. Хэрвээ үр хүүхдүүд нь итгэдэггүй, итгэгч биш байх юм бол бид нар тэр хүүхдүүдэд итгэдэг болгохын тулд үргэлж тууштай залбирч өдөр болгон залбирч тэгээд хүүхдүүдэд бас итгэлийн амьдралыг зааж сургах ёстой маа. 내가 세상을 떠나더라도 그 내 믿음을 잘 계승해 내려갈 수 있는 그런 신앙의 계대가 이어져 내려가야 됩니다. Тэгээ би одоо мөнхийн улс руу явлаач гэсэн миний дараа үлдэж байгаа үр хүүхдүүд маань миний итгэлийг цааш нь үргэлжлүүлээд үе дамжин залхамжлаад явж чадах тийм хүмүүс болгож хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэх ёстой. 저도 그걸 상당히 중요하게 여기고 있습니다. Би ч гэсэн үүнийг маш чухалчилж үздэг. 네, 저도 부모님께로부터 물려받은 신앙을 내가 잘 지키고 이걸로 끝나는 게 아니라 또 이 신앙을 우리 자녀들에게 물려줘서 자녀들도 하나님을 잘 섬기게 하고 또 그 자녀들은 그 손자들에게 또 이렇게 믿음을 잘 지키도록 이어져 내려가야 합니다. Би аав ээжээсээ үнэхээр сайн тэр итгэлийг өглөж авсан
Тэгээд тэр итгэлээ би одоо яг тийм итгэлээр амьдралаа гэд ингээд зогсчиж над дээр ирээд тэр итгэл зогсчиж болохгүй. Тэр итгэл маань цаашдаа миний үр хүүхдүүдэд дамжих ёстой. Үр хүүхдүүд маань тэр итгэлийг өвлөж аваад өөрсдийнхөө үр хүүхдүүд буюу одоо миний аж зээ нарт ч гэсэн өвлүүлж тэднэр маань ч гэсэн дараагийнхаа үр хүүхдүүдэд өвлүүлж үе дамжин залхамжилж авч явах ёстой юм аа. 참 그 자녀들 잘 신앙으로 잘 이렇게 기른 사람들 여러분 있지만은 우리가 잘 아는 우리 강 목사님도 제가 참 존경할 만한 분인데 참 자녀들 믿음으로 잘 기르고 있습니다. Өөр хүүхдүүдээ ингэж итгэлээр сайн хүмүүжүүлж чадсан одоо хүмүүс олон байдаг. Тэр дундаас одоо би та нарын сайн мэдэх кам пастрыг дурдмаар байна. Кам пастор маань өөр хүүхдүүдээ үнэхээр итгэлийн дотор маш сайн хүмүүжүүлж чадсан. Тэгснээр хүүхдүүд нь бурхны өмнө итгэмжтэй, итгэлтэй бас бурхандаа үнэхээр сайн үйлчилж амьдардаг хүүхдүүд байгаа. 저도 그렇지만 뭐 강 목사님도 다 어렵게 살았던 사람들이기 때문에 그래도 자녀들을 믿음으로 잘 양육해서 자녀들이 신앙생활을 잘하고 있습니다. Би ч гэсэн хам пастор ч гэсэн одоо амьдралын хувьд бол тийм одоо элбэг хангалуун тийм баян чинэлэг байгаагүй хүнд хэцүү амьдралыг туулж ирсэн тэгсэн ч гэсэн үр хүүхдүүдээ үнэхээр итгэл дотор маш сайн хүмүүжүүлж чадсан. Бас тэгээд 여기, тэр хүүхдүүд нь итгэлээр сайн амьдарч байгаа. 아마 여기 계신 분들 보통 다 뭐 손자들 아마 다 보셨을 나이시죠? 다 손자들 다 있으시죠? Тийм манай Монгол оюутнууд ч гэсэн одоо бүгдээрээ ихэнх нь өөр хүүхдүүдтэй байгаа. Тэр итгэл өвөө эмээ болчихсон хүмүүс олон байгаа хаа. 그 손자들도 바로 그 할머니 할아버지의 신앙을 잘 이렇게 이어져 내려갈 수 있도록 만약에 아들들이 믿지 않는 자녀들이 있다 할지라도 신앙을 잘 심어주도록 하시기 바랍니다. Дээр одоо үр хүүхдээ яг миний одоо миний охин одоо итгэдэг үү те итгэж биш байлаа би тэднийг одоо итгэж болгож чадаагүй гэхэд тэднээс төрсэн хүүхдүүд буюу ач зээгээ би итгэл дотор хүмүүжүүлж итгэлийн хүмүүс болгож бас өсгөж хүмүүжүүлэх боломжтой. 욥도 늘 자녀들을 위해서 이렇게 기도하고 혹이나 또 그들이 범죄했을까 봐 하나님 앞에 제사를 드렸습니다. За тэгэхээр Явийн хувьд ч гэсэн ингэж хүүхдүүдийнхээ төлөө үргэлж санаад зовнож хүүхдүүд маань одоо далдуур тийм ээ зориг сэтгэлдээ бурхны эсрэг нүгэлүүлсэн байх үе хэмээн санаа зовсондоо тэдний өмнөөс дахил өргөдөг байсан. 욥이 그 자녀들을 위한 기도의 목표가 무엇이겠습니까? Тэгэхээр мэдээж дахил өргөнө гэдэг бол бас хүүхдүүдийнхээ төлөө залбирна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр Явийн хувьд тэр хүүхдүүдийнхээ төлөө яг юу гэж залбирдаг байсан болоо? 뭐 자녀들의 생명과 또 재산의 안전을 위해서 기도했겠습니까? Хүүхдүүдийнхээ одоо амьдралын төлөө тий одоо хүүхдүүд маань элдв одоо асуудалгүй амьдраасай аль эсвэл бол эд баялаг нь улам аривжаасай гэж залбирдаг байсан болов? 그거보다는 욥은 그 자녀들의 신앙생활에 있어서 마음으로라도 하나님을 떠나지 않게 되기를 기도했을 것입니다. Түүнээс илүү одоо Явийн хувьд бол хүүхдүүд маань үнэхээр бурхны өмнө гэм нүгэл үйлдсэн байх үе, бурхнаас салж хөндөрсөн байх үе. Тийм явдал хүүхдүүдэд маань бүү тохиолдгээ гэж илүү залбирдаг байсан болов. 욥이 자녀들을 위해서 이렇게 늘 기도하고 그 말씀으로 잘 양육을 했지만은 욥의 자녀들이 나중에 보면 다 죽습니다. Тэгээд аав нь тийм ээ Яв бол хүүхдүүдийнхээ төлөө ингэж залбирч ингэж одоо тахил өргөөж хүүхдүүдээ итгэл дотор өсгөж хүмүүжүүл санаа тавьдаг байсан хэдий ч одоо номын төгсгөлд харах юм бол тэр хүүхдүүд нь бүгдээр одоо өгсөн байдаг тийм ээ. 그걸 보더라도 욥은 자녀들의 그 생명의 안전을 위해서 기도한 것보다도 그들이 마음으로라도 하나님을 떠나지 않기를 위해서 기도한 것입니다.
Тэгэхээр тэр одоо хүүхдүүд нь бүгдээрээ өгдөг байгаа. Тэгээ тэндээс харахад ч гэсэн Йов одоо хүүхдүүдийн амь насны төлөө ч юм уу тий аюулгүй байдлын төлөө залбирхаасаа илүүгээр тэр амьдрах тэр тоодоо одоо насандаа бурхнаас салахгүй байж тий бурхны өмнө гэм нүгэлгүй амьдрахын төлөө илүү их залбирдаг байсан баха. 사람이 죄를 지으면서 오래 사는 것보다 하나님의 말씀 지키다가 뭐 세상을 떠나는 것이 더 복된 일입니다. Тэр хүний амьдрал гэдэг нүгэл үйлдэж урт наслсанд орвол бурхны үгийг дагаж тэр насныхаа тоог гүйцээх нь илүү чухал юм аа. илүү эрхэм амьдрал юм аа. эрхэм нандин амьдрал юм аа. 네, 성경에서는 사람의 육신의 죽음을 무조건 불행하다고 하지 않습니다. Тэгээ Библиэс харах юм бол хүний махан биеийн үхлийг бол тэр болгон нэг их одоо золгүй эмгэнэлтэй ч гэдэм одоо гашуудалтай явдал гэж тооцоод байдаггүй махан биеийн үхлийг. 네, 전도서 7장 1절 말씀에도 보면은 그 죽는 날이 출생하는 날보다 낫다고 했습니다. Одоо номлогчийн үгс намын 7-гийн 1-ээс харах юм бол төрөх өдрөөс өөхөх өдөр нь дээрээ гэж хэлсэн байгаа. 시편 116편 15절에도 보면은 성도의 죽는 것을 여호와께서 귀중히 보신다고 했습니다. За мөн дуулал намын 116-гийн 116장 116-гийн 15절 15 дугаар эшлэлийг харах юм бол итгэмжит хүмүүсийнх нь үхэл эзний мэлмэд үнцэнтэй гэсэн. 한번 찾아볼까요? 116장. 네, 읽었습니다. 읽었어요. 예. 네. 그러니까 뭐 죄지면서 오래 사는 것보다 하나님 말씀 지키다가 일찍 죽는 것이 오히려 더 복되다는 것입니다. Энэ бүгнээс харахад ч гэсэн нүгэл үлдэж удаа амьдэрсэнд орвол бурхны үгийг итгэмжтэйгээр сагсаар яваад одоо тэр богинохон ч гэсэн бурхны үгээр амьдрах нь илүү үнцэнтэй юм аа. 욥의 자녀들이 죽은 것은 이제 후에 나오지만은 그건 불행한 것보다도 오히려 믿음을 지키다가 세상을 떠났으니까 복되다고 볼 수가 있습니다. Йовын хүүхдүүдийн хувьд бол эцэстээ одоо өгсөн байгаагаар гардаг ч гэсэн тэр нь бол одоо гэм нүгэл үлдснээсээ болоод өгсөн гэхээсээ илүү хоногийн тоон тий насных нь тоо болсон. Тэгээ тэр хугацаанд мэдээж одоо тийм сайн аавын одоо хүмүүжсэн юм чинь бурхны үгийг итгэмжтэйгээр сахин биелүүлсээр хагаад насны тоон гүцээд өгсөн гэж ойлгоход болно. 아마도 욥은 그 자녀들이 생일날 서로 모여가지고서는 먹고 마시는 가운데서 하나님보다 쾌락을 더 좋아하는 대로 떨어질까 하는 그런 위험이 있었다는 것입니다. Йовын хувьд болохоор тэр найр наадам хийснийхэн дараа заавал цуглуулж хүүхдүүдийнхээ тоогоор дахил өрөвдөг байсан нь магадгүй одоо гэм нүгэл үйлдэх гэхээсээ илүү тэр бурханд үйлчлэхийн оронд найр наадам зугаа цэнгэлт илүү автдаг хүмүүс болчих үедээ гэж санаа зовсны үднээс тэгж ханддаг байсан байхаа. 그래서 욥은 그 자녀들을 성결케 하기 위해서 이렇게 그들의 심령으로부터 범죄하지 않도록 늘 경계했습니다. Тийм учраас өөр хүүхдүүд нь тийм бурхнаас салж хүн дээр итгэлээс салахыг гэсэндээ зүр сэтгэлдээ ч болтугай нүгэл үйлдчих вэ гэсэн одоо болгоомжлолын үднээс хүүхдүүдийнхээ тоогоор дахиад өрөвдөг байсан байна. 5절 말씀 다시 한번 보면요. 그 잔칫날이 지나면 욥이 그들을 불러다가 성결케 하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 욥이 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 배반하였을까 함이라. 욥의 행사가 항상 이러하였더라.
5 дахь ишлэлийг дахиад уншия. Тэдний ээжит найрын өдрүүд өндөрлөхөд Йов өглөө эртлэн босож тэднийг дуудаж авчруулан ариусгаад хүүхэд бүрийнхээ тоогоор шатаал тахил өргөдөг байлаа. Учир нь Йов миний хүүгүүд нүгэл үлдээж сэтгэлдээ Бурхныг хараасан байж магадгүй гэдэг байжээ. Үүнийгээ Йов үргэлж үлддэг байв. 이게 욥의 행사가 항상 이러했다. 이것은 바로 욥의 기도가 항상 지속되는 그런 경건 생활을 했다는 것입니다. Тэгээ үүнийгээ Йов үргэлж үлддэг байсан гэдэг нь тэгээ Йов үргэлж тэгж залбирдаг байсан. Өөрөөр хэлбэл Йовын залбирал бол ерөөсөө тасардаггүй байсан гэсэн утгатай. 또 이것은 그 욥이 신앙생활이 항상 그 변하지 않았다. 그 불변성, 신앙이 항상 변하지 않았다는 뜻입니다. За бас үргэлж үүнийг үлддэг байсан гэдэг нь Йовын тэр итгэлийн амьдрал ерөөсөө өөрчлөгдөж хувирдаггүй байсан. Яг л тэр нэг итгэлээрээ явдаг байсан гэсэн утгатай. 그러니까 우리의 신앙도 변하지 않아야 됩니다. Бидний итгэлч гэсэн ингэж хувирч өөрчлөгдөх ёсгүй юм аа. 처음 믿을 때나 또 지금이나 또 앞으로나 계속해서 하나님을 경외하는 그 신앙이 변하지 않아야 됩니다. Анх итгэж байсан, одоо итгэж байгаа, цаашид ч гэсэн итгэсээр байх энэ амьдрал маань яг л одоо Бурханаас имээдэг тэр итгэлээрээ хувиршгүй, өөрчлөгдөшгүй үргэлжлэх ёстой. 이게 평안할 때는 신앙생활 잘하면서 교회 잘 다니다가 무슨 어려운 일이 닥치면은 신앙을 떠나서 교회를 떠나는 사람이 있습니다. Хүмүүсийг харж байхад амьдрал нь одоо таатай сайн сайхан байх үед сүм цуглаандаа итгэвтэй явдаг байсан хэрнээ ямар нэг асуудал хүнд хэцүү зүйл тохиолдох юм бол Бурханаас салж хүндэрдэг итгэл орхидог тийм хүмүүс байдаг. 그건 참된 믿음이 아닙니다. Тийм итгэл бол жинхэнэ итгэл биш. 네, 에베소서 6장 24절 한번 보겠습니다. Эфес намын 6-гийн 24-р эшлэлийг харъя. 에베소서 6장 24절. Эфес 6-гийн 24. 네. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다. Эдний эзэн Есүс Христийг хувиршгүй хараар хайрлагч бүхэнд нэгүүлсэлд орших болтугай гэсэн. 네, 여기 보면은 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑한다 그랬잖아요. Тэгээ эндээс харах юм бол бидний эзэн Есүс Христийг хувиршгүй хайраар хайрладаг бүхэнд гэсэн байна. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 곧 그의 계명을 지키는 것이라고 했잖아요. Тэр хайрлнаа, Бурхныг хайрлна, Есүс Христийг хайрлаа гэдэг бол түүний үгийг, түүний тушаалыг дагнаа гэсэн үг тийм үү? 이게 변함없이 하나님 말씀을 잘 지키는 생활하는 것이 이게 참된 신앙입니다. Тэр хувирш тэгвэл Есүс Христийг хувиршгүй хараар хайрлна гэдэг нь бол Бурхны үгийг хувиршгүйгээр сахидаг, дагдаг тийм итгэлээр амьдрна гэсэн үг. 환경에 따라서 변하는 것은 그건 참된 믿음이 아닙니다. тэрнээс ш одоо нөхцөл байдлаа дагаад хувирч өөрчлөгдөж байдаг тийм итгэл бол жинхэнэ итгэл биш юм аа. 뭐 기쁠 때나 즐거울 때나 또 환난의 때나 고난의 때나 어떠한 환경에서도 변함없이 우리 주 예수 그리스도를 사랑하는 믿음이 있어야 됩니다. жаргалтай байсан ч, зовлонтой байсан ч, ямар ч нөхцөл байдал байлаач гэсэн хувиршгүй хайраар хайрлаж Бурхны үгийг хувиршгүйгээр сахин биелүүлж дагаж амьдрах нь жинхэнэ итгэл юм аа. 빌립보서 4장 23절에도 보면은 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다 그랬습니다. 4장 23절. 23절. Филиппой 4:23 дараачлал дээр ч гэсэн Есүс Христийн нэгүүлсэл та нарын сүнстэй хамт байх болтугай гэсэн байна. 이게 항상 우리는 은혜 가운데 은혜 속에 살아야 된다는 거예요. Тэгэхээр бид нэр үргэлж нэгүүлсэл дотор нэгүүлслийг дагаж амьдрах ёстой гэсэн. 하나님의 말씀을 잘 깨닫고 그 깨달은 말씀을 붙들고 살아야 된다는 것입니다. Тэгээ Бурхны үгийг сайтар ухаарж ойлгоод
Тэр ухаарч ойлгосон үгээсээ зуурч амьдрах ёстой гэсэн үг. 그 깨달은 말씀을 잘 순종하면서 살아야 된다는 것입니다. Тэр ухаарч ойлгосон үгээ дуулууртайгаар дагаж амьдрах ёстой гэсэн үг. 또 말씀을 통해서 자기의 죄를 찾아서 늘 회개하면서 살아야 된다는 것입니다. Бас Бурхны үгээр дамжуулан өөрийнхөө гим нүглийг хайж олоод олж илрүүлээд тэгээд гимшиж амьдрах ёстой гэсэн үг. 그러나 일평생 이제 하나님 말씀대로 살겠다고 결심하면서 살아야 되는 겁니다. Бас насан туршдаа эзэн Бурхны үгээр амьдрнаа гэж шийдэх ёстой гэсэн үг. 그것이 바로 은혜 속에서 사는 생활입니다. Тэгээ ингэж амьдрах нь нэгүсэл дотор амьдарч байгаа хэрэг юм аа. 우리 성도가 은혜를 받지 못하면 신앙생활을 잘 할 수 없습니다. Тэгээ итгэгч хүмүүс гэдэг бол нэгүсэл олж чадахгүй бол итгэлийн амьдралаар амьдрч чаддаггүй. 그래서 말씀을 들을 때에 그 말씀 속에서 주시는 진리가 깨달아지는 것이 바로 은혜입니다. Бурхны үгийг сонслоо гэхэд тэр Бурхны үгэн дотор байгаа Бурхны тэр нэгүслийг тэр ивэлийг олж авна гэдэг бол нэгүслээр амьдарч байгаа хэрэг юм. 이제 성령께서 우리 마음을 감동시켜서 그 말씀이 깨달아지게 하는 것입니다. За мөн ариун сүнс бидний зүрх сэтгэл дотор ажиллаж тэр Бурхны үгийг ойлгуулж өгч байдаг. 말씀을 지식적으로만 배우면 안 됩니다. Тэр Бурхны үгийг бол бид нар ерөөсөө одоо мэдлэг болгож академик маягаар сурч ерөөсөө болохгүй. 그 말씀을 듣고 그 말씀대로 내가 잘못된 것은 찾아서 회개하고 말씀대로 철저하게 살겠다는 그런 결심을 해야 되는 거예요. Харин тэр Бурхны үгийг сонсоод тэр Бурхны үгээр дамжуулан өөрийнхөө дотроос тэр гэм нүглийг илчилж олоод гимшээд тэгээд тэр яг л энэ үгийн дагуу амьдрнаа гэж шийдэх нь хамгийн гол чухал юм аа. 네, 그것이 은혜 가운데 사는 생활입니다. Тэгээд ингэж амьдрах нь нэгүсэл дотор амьдарч байгаа хэрэг юм аа. 이런 생활 하시기 바랍니다. Та нарыг ч гэсэн ингэж амьдраасай гэж хүсэж байна. 네, 잠깐 쉬었다 하겠습니다. 10분 За түр завсарлаад 10 минут завсарлаад эргээд уулзцгаая. 10분 쉬겠습니다. 10 минут завсарлаа. 이미 좀 네, 이제 그다음에 바승도르츠. 네, 세 번째로 예. 이제 바승도르츠 그렇게 네? 좀 지금 дархан 인터넷상도 잘 안 되는 것 같은데. 그래서 좀 인터넷 상태가 좀 자꾸 끊기네요. 거긴 잘 들리세요? 네, 알겠습니다. 네. 자, 세 번째로 보겠습니다. 세 번째는 6절에서 12절까지 사탄이 욥을 참소한 내용입니다. За 3 дахь хэсэг нь болохоор 잠깐만요. 몇 절에서 몇 절까지요? 6절에서 12절. 6-аас 12 дугаар эшлэл. Яов 1-ийн 6-аас 12. Сатан Яовыг буруутгасан 네, 사탄이 욥을 참소함. 6절 말씀 한번 읽어보겠습니다. 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와의 앞에 섰고 사탄도 그들 가운데 왔는지라. 6 дахь эшлэл. Нэгэн өдөр Бурхны хөвгүүд өөрсдийгөө эзний өмнө талилуулахаар ирэхэд тэдний дунд сатанч бас ирэв. 여기 하나님의 아들들은 누구를 가리키냐면 바로 천사들을 가리킵니다. За энд гарч байгаа Бурхны хөвгүүд гэдэг нь болохоор Тэнгэр элч нарыг хэлж байгаа. 38장 7절 말씀을 한번 보겠습니다. 38-ийн 7 дугаар эшлэлийг харъя. Яов 38-ийн 7. 네, 한번 읽어요? 잠깐만 이게 잠깐만 38장
7절 한번 읽어보세요. За 38-ын 7 уншаа. Тэгэхэд өглөөний одод хамтдаа дуулцгааж Бурхны хөвгүүд бүгд баярлалдан ухаалсан. 네, 거기 보면 이제 그때 새벽별들이 함께 노래하며 하나님의 아들들이 다 기쁘게 소리하였네. 여기 보면 하나님의 아들들이라고 나옵니다. За энд ч гэсэн Бурхны хөвгүүд гэж гарч байна. 근데 천사도 이제 하나님의 아들이라고 표기된 데가 있다는 것입니다. Тэгэхээр зарим тохиолдолд бол Тэнгэр элчнэрийг Бурхны хөвгүүд гэж нэрлэдэг байх нэ. 근데 천사는 이제 그 하나님의 하나님의 일을 심부름하는 자들입니다. Тэнгэр элчнэр гэдэг бол одоо Бурхны зараалыг гүйцэтгэдэг элчнэр байгаа. 이제 이 천사들이 이제 하나님 앞에 선 것은 하나님을 시종들기 위해서입니다. За тэгээд нэгэн өдөр Бурхны хөвгүүд эзний өмнө ирсэн гэдэг нь болохоор эзэнд үйлчлэл хийн тулд ирсэн гэсэн үг. 그러니까 하나님의 아들들이 왔고 그 다음에는 또 사탄도 그들 가운데 왔다고 그랬습니다. За Бурхны одоо Тэнгэр элчнэр тийм ээ буюу Бурхны хөвгүүд ирсэн гэж байна. Тэгсэн тэдний дунд сатан ч бас ирсэн байсан гэж байна. 여기 사탄은 이제 마귀를 가리킵니다. За сатан гэдэг бол диаволыг хэлж байгаа. 근데 마귀도 이렇게 하나님 앞에 이제 와서 섰다고 그랬습니다. За диаволч гэсэн Бурхны өмнө ирж зогссон. 이 마귀도 본래는 천사였는데 타락한 천사가 바로 마귀가 된 것입니다. За уул нь бол сатан буюу энэ диаволч гэсэн бусдын адил тэнгэр элч байсан. Гэтэл одоо тэр тэнгэр элч одоо бардам зангаасаа болж завхарсан тэнгэр элч болсон байгаа. 네, 거기 참고 성경은 이제 이사야 14장 12절입니다. За үүнтэй холбоотой ишлэл гэх юм бол Исая 14-ийн 12 дугаар ишлэл байгаа. 네, 거기 보면 이제 너 아침의 아들 계명성이요 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혔는고 그렇게 말했습니다. Аяа өөрийн хүү Гэлбат Соломон чи яаж тэнгэрээс унваа үндэснийг дордуулагч чи хөсөр хаятлаа гэсэн. 마귀도 이제 하나님이 창조한 천사인데 하나님을 대적하다가 쫓겨나서 마귀가 된 것입니다. 네, диаволч гэсэн уул нь анх бол Бурхны бүтээсэн тэнгэр элч байсан. Тэгээ Бурхантай тэрсэлдэж байгаад шийтгүүлээд тэгээд тэнгэрээс унаж сатан буюу диавол болсон. 그래서 사탄은 그래서 믿는 자들을 항상 시험하고 또 신앙에서 떠나게 하려고 하는 일을 하고 있습니다. Тэгээ сатаны хийдэг ажил гэх юм бол итгэгчдийг үргэлж сорилтонд оруулж байдаг, итгэлээс нь салгах гэж оролдож байдаг. 이 사탄도 영물이기 때문에 우리가 사탄을 우리 힘으로는 이길 수가 없습니다. Тэгээ сатанч гэсэн бас сүнслэг оршихуй учраас, сүнслэг бие учраас бид нар бол түүнийг дийлж чадахгүй. 그러나 우리는 하나님의 능력을 의지해서 사탄을 물리칠 수가 있습니다. Гэхдээ бид нар Бурхны хүч чадлаар Бурхны хүч чадлыг өмсөх юм бол сатаныг бол хангалттай дийлж чадна. 그들이 그 사탄이 하나님 앞에 온 목적은 바로 욥을 참소하기 위한 목적입니다. За сатан тэр тэнгэр элч нартай хамт Бурхны өмнө зогссон очсон зорилго нь юу вэ гэхээр Йовыг буруутгах гэж. 우리 성도들도 타락하게 되면은 오히려 믿는 자들을 방해하는 그런 모습을 볼 수 있습니다. За тэгэхээр бид нар ч гэсэн одоо хэрэг одоо итгэлээр завхарч ялцрах юм бол бусад итгэгч нартаа ч гэсэн хор хохирол учруулж байдаг. 오히려 불신자들보다 더 악한 일을 하는 사람도 있습니다. Өөрөөр хэлбэл итгэгч хүн ялзарч завхрах юм бол итгэгч бас хүмүүсээс ч илүү одоо гим нүгэл юм уу одоо хор хохирлыг учруулдаг. 타락하게 되면 이렇게 하나님을 대적하는 자가 되고 마는 것입니다. Итгэлийн хувьд ялзарч завхрах юм бол
яг энэ сатан шиг диавол шиг бурхныг эсэргүүцдэг, бурхантай тэрсэлдэг нэгэн болж хувирдаг. 이제 하나님의 말씀을 잘 듣고 하나님을 잘 수종들고 수종드는 일을 하게 되면은 얼마나 하나님 앞에 복된 자들입니까? Итгэж хүмүүс бурхны үгийг дуулууртай даагаж 근데 그들이 교만해서 하나님을 대적하다가 이제 쫓겨나서 마귀가 되니까 오히려 이제는 믿는 사람들을 방해하고 신앙을 방해하는 이런 하나님을 대적하는 자가 되고 말았습니다. итгэж хүмүүс бурхны үгийг дуулууртай дагаад итгэлийн амьдралаараа явах юм бол ямар их ерөөлтэй амьдрах вэ? Гэтэл тэгж чадалгүй итгэлийн хувьд ялзарч завхрах юм бол ингэж яг бурхны эсрэг тэрсэлдэг хүмүүс болж хувирдаг. Тэгээ итгэж хүн хэрвээ тийм тэрслүү болох юм бол итгэж бус хүмүүсээс ч бүр долоон дор хүн болж хувираад тэгээд итгэж хүмүүст ч гэсэн хор хохирол учруулж итгэлд нь саад учруулдаг хүн болдгоо. 근데 성도들 중에서도 보면은 믿다가 타락한 사람들이 오히려 하나님을 대적하고 믿는 사람을 방해하고 신앙생활을 이렇게 방해하는 사람들이 있습니다. Итгэгчдийн дунд ч гэсэн яг ийм хүмүүс л байдаг. Итгэлийн амьдралаар явж байгаад тэгээд эцэстээ ялзарч завхраад итгэлээсээ салаад эргээд одоо бурхантай тэрсэлттэй итгэгч бус хүмүүсээ буруутгаж итгэгч бус хүмүүсийнхээ итгэлийн амьдралд нь саад учруулж идэг тийм хүмүүс болж хувирдаг. 이제 그걸 이제 마귀 노릇한다고 그렇게 표현합니다. Тэгээ үүнийг болохоор одоо чөтгөрийн ажлыг хийж байна. Одоо чөтгөрлөг хүн болжээ. Бид нар нэг шулмаслаг хүн гэдэг нэг сүүлийн үед нэг үг гарчаад байгаа. Тэр шиг чөтгөрлөг хүн болчихдгоо. 마귀가 하는 일과 똑같은 일을 하고 있기 때문에 마귀 노릇한다는 것입니다. Ягаад чөтгөрлөг гэж хэлж байгаа гэхээр чөтгөрийн хийдэг ажлыг хийгээд байгаа учраас ерөөсөө чөтгөрөөс ялгарах юмгүй юм болтгоо. 자, 근데 이제 7절에 보면 뭐라고 했냐면 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 어디서 왔느냐? 사탄이 여호와께 대답하여 가로되 땅에 두루 돌아 여기저기 다녀왔나이다 그랬습니다. За 7 дугаар эшлэл. Эзэн сатанд чи хаанаас ирэв гэхэд сатан эзэнд хариулан газар дэлхийгээр хэрэн хэсэж түүгээр эргэж тойрлоо гэв. 그러니까 이제 여기 사탄이 무슨 일을 했냐면 땅에 두루 돌아 여기저기 다녀왔다 이랬습니다. За энд сатан юу хийсэн бэ гэдгийг нь хэлсэн байна. Тэрээр газар дэлхийгээр хэрэн хэсэж эргэж тойрч байгаад ирлээ гэсэн. 근데 사탄은 공중의 권세를 잡은 자로서 그 땅의 사람들을 지배하고 있다는 것입니다. Тэгэхээр сатан бол агаарын эрх баригч шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ агаарын эрх баригчийн хувьд энэ газар дэлхий дээгүүр хэрэн хийсэж энэ газар дэлхий дээр амьдрагчдыг одоо ажиглаж харж явж идэг бахан. 또 사탄은 우는 사자와 같이 삼킬 자를 두루 찾아다닌다고 그랬습니다. 베드로전서 5장 8절에. За бас нэгдүгээр Петр 5-ын 8 дугаар эшлэлээс харах юм бол сатаныг олзоо хаан явж байгаа архирах арслантай адилтгаж хэлсэн байдаг. 사탄은 이렇게 기회만 있으면은 우리 신자들을 잡아 삼키려고 두루 돌아다니는 것입니다. Тэгэхээр сатаны хийдэг ажил гэх юм бол одоо сэмхийл гарах юм бол итгэгчдийг одоо залгихаар ингэж хэрэн хэсэж явж идэг байна. 근데 어떻게 하든지 우리 신자들을 타락시키려고 하는 것이 그들의 목적입니다. Тэдний одоо тий диавол буюу одоо чөтгөрүүдийн зорилго бол яаж яагаад ч болтугай ямар нэгэн аргаар одоо энэ итгэгчдийг ялзрал завхралт автуулах нь зорилго байдаг. 또 사탄은 우리로 하여금 이렇게 시험에 들게 만듭니다. бас сатан биднийг сорж байдаг, сорилтонд оруулдаг. 그래서 항상 이 사탄에게 우리가 기회를 주지 않도록 항상 삼가 조심해야 됩니다. Тийм учраас бид нар сатанд ерөөсөө сэмхий
олгож болохгүй сэмхий өгөхөөс үргэлж болгоомжлж явах ёстой. 그러려면 항상 심령이 깨어 있어야 됩니다. Тэхийн тулд бидний сүнс үргэлж сэргэг байх ёстой. 늘 하나님을 마음에 모시고 살아야 됩니다. Зүрх сэтгэлдээ үргэлж бурхныг залж, үргэлж бурхныг байлгаж амьдрах ёстой. 그리고 말씀을 꼭 붙들고 살아야 됩니다. Бас бурхны үгээс үргэлж зуурч амьдрах ёстой. 이렇게 말씀에 굳건히 서서 하나님을 경외하는 사람은 시험에 들지 않지만은 말씀에 굳게 서 있지 못하면은 마귀의 시험에 넘어가기가 쉽습니다. Тэгэхээр бурхны үгээс зуурч тэр үгэн дээр бат зогсдог хүн бол тэр сорилтыг даван туулж чаддаг. Харин тэгж бурхны үгэн дээр зогсдоггүй хүн бол сатаны сорилтанд амархан автдаг. 그래서 마귀와는 더불어서 항상 싸워서 항상 이기는 자가 돼야 됩니다. Тэгэхээр бид нар бол диаволын эсрэг үргэлж тэмцэж ялдаг хүмүүс болох ёстой. 우리의 싸움은 뭐 혈과 육의 싸움이 아니라 사탄 마귀와의 싸움입니다. Тэгээ бидний тэмцэл бол ерөөсөн мах цусны эсрэг тэмцэл биш харин сатантай хийх тэмцэл юм аа. 지금도 사탄은 여기저기 두루 다니면서 한 사람이라도 더 믿음에서 떨어지게 하려고 이렇게 이런 일을 하고 다닙니다. Одоо ч гэсэн сатан энэ тэндгөө хэрэн хэсэж явж нэг хүнийг ч болтгой итгэлээс нь салгачих юмсан гэд хайж явж идэг. 또 성도들 간에 이간질을 시키는 일을 합니다. Бас сатаны хийдэг ажил нь итгэгчдийн хооронд ясгайж хагаралдалдаг. 또 교역자와 신자들 간에도 이간시키는 일을 합니다. Бас одоо пасторууд болон итгэгчдийн хооронд ясгайж эвдрэлцүүлдэг. 거기에 넘어가게 되면은 이제 시험에 들어서 진리를 떠나는 경우가 많다는 것입니다. За тэр сорилтанд нь л одоо унчих юм бол бүдэрчих юм бол итгэлээсээ урвах итгэлээсээ салах аюул тулгардаг. 그래서 욥이 이렇게 믿음을 잘 지키니까 사탄이 그 욥을 이제 이간질 시키려고 하나님 앞에 온 겁니다. Тэгээд Йовын хувьд болохоор итгэлээ маш сайн сахин хамгаалж амьдардаг байсан учраас одоо сатан хорсондоо бурханд ирж түүнийг ховлож худлаа буруутгаж байгаа. 하나님께서는 욥의 신앙을 인정하셨습니다. Тэгээд бурхан бол Йовын итгэлийг бүр хүлээн зөвшөөрч гисэн байсан. 그래서 8절에 보면은 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 내 종 욥을 의하여 보았느냐 그와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없느니라 이렇게 말하고 있습니다. Нандруулыг харах юм бол эзэн сатанд миний боол Йовыг анзаарв. Өөлөх өөгүй зөв шударгаагаад бурхнаас имэж ёр муугаас хол явдаг түүн шиг хүн газар дэлхий дээр байхгүй гэж хэлсэн. 자, 이걸 보면요. 욥은 그 신앙을 하나님께 인정받았습니다. Эндээс харахад ч гэсэн Йовын тэр итгэл нь бол бүр эзэн бурханд хүртэл хүлээн зөвшөөрөгдсөн тийм итгэл байсан байна. 우리도 하나님께 인정받는 신앙이 돼야 됩니다. Тийм учраас бидний итгэлч гэсэн үнэхээр эзэн бурханд хүртэл хүлээн зөвшөөрөгддөг тийм итгэл болох ёстой. 사람들에게 인정받으려고 힘쓰는 것이 아니라 우리는 하나님께 인정받으려고 노력을 해야 됩니다. Хүмүүст хүлээн зөвшөөрөгдөх гэхээсээ илүү бурханд хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд бид нар хичээх ёстой. 어떤 사람은 신앙생활 하면서도 사람들에게 잘 보이려고 뭐 이렇게 교회도 열심히 다니고 봉사도 열심히 하고 이런 사람이 있는데 우리는 사람에게 잘 보이려고 신앙생활하는 것이 아니라 하나님께 인정받기 위해서 바로 해야 되는 것입니다. Зарим хүмүүс болохоор итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа нь энгээд хүмүүст таалагдах, хүмүүст хүлээн зөвшөөрөгдөх гэж цуглаанд явдаг. Хүмүүст хүлээн зөвшөөрөгдөх гэж цуглааныхаа үйлчлэлд оролцдог, цуглаандаа үйлчлдэг тийм хүмүүс байдаг. Гэтэл бид нар бол хүмүүст таалагдаж хүлээн зөвшөөрөгдөх гэхээс илүү бурханд таалагдаж, бурханд хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд үйлчлдэг байх ёстой маа. 어떤 사람이 하나님께 인정받는 사람이겠습니까? Тэгвэл ямар хүн одоо бурханд хүлээн зөвшөөрөгддөг хүн байх вэ? 바로 이렇게 욥과 같이 신앙생활하는 사람입니다. Яг л ингэж Йов шиг итгэлээр амьдардаг хүн хүлээн зөвшөөрөгдөнө. 하나님이 욥의 어떤 점을 인정해 주셨죠?
Бурхан Йовын яг юуг нь ямар талыг нь хүлээн зөвшөөрсөн бэ? 자, 8절 한번 보세요. 자세히. 그건 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠났다. 이걸 인정해 주신 것입니다. 8 дугаар ишлээс харах юм бол маш тодорхой хэлсэн байна. Өөлөх үгүй, зөв шударга, бурхнаас имээдэг, яр мугаас хол явдаг. 이제 우리도 이렇게 신앙생활을 해야 하나님께 인정받는 신앙입니다. Бидний итгэлийн амьдралч гэсэн яг ийм байж гэмээр бурханд хүлээн зөвшөөрөгдөх болно. 이거에 대해서 뭐 1절에서 제가 설명을 계속 했으니까 이렇게 생략하고요. 그래서 사람이 남에게 잘 보이려고 외식하면서 자기의 유익을 위해서 아첨하고 나가는 것은 하나님이 기뻐하지 않습니다. Тэгэхээр энэ эдгээр одоо итгэлийн шинж чанар итгэлийн амьдралын талаар нэг бүрчлэн би нэгдүгээр ишлэлээр тайлбарласан учраас энд давтан яриа болъё. Ямар ч гэсэн бурханд хүлээн зөвшөөрөгдөх гэж байгаа нь ингээд одоо худлаа дүр эсгэж хоёр нүүр гаргаж зусардаж бэлдүүчлэх юм бол бурхан хүлээж авахгүй. 그러니까 욥과 같이 이러한 신앙을 가지는 사람은 사탄의 시험을 이길 수 있다는 것입니다. Харин Йов шиг яг ийм итгэлтэй байдаг хүн бол сатаны сорилтыг давж дийлж чадна. 그러니까 항상 순전하고 정직하여 항상 하나님을 두려워하면서 악에서 떠나서 하나님 앞에 사는 자가 이렇게 하나님이 기뻐하신다는 거예요. Тэр өөлөх үгүй, зөв шударга, бурхнаас имээдэг, үргэлж бузар муугаас хол явдаг зөвхөн эзэн бурхныхаа өмнө амьдардаг тийм хүнийг эзэн бурхан хүлээн зөвшөөрдөг гэсэн үг. 네. 이런 사람은 절대로 사탄이 그를 넘어뜨리지 못합니다. Ийм хүнийг бол сатан ерөөсөө унгааж бүдрүүлж чадахгүй. 말씀에 굳게 서 있지 못한 사람이 항상 사탄이 미혹할 때 넘어가는 거예요. Бурхны үгэн дээр бат зогсож чаддгүй хүмүүс л үргэлж сатаны уруу татлаханд бүдэрч байдаг. 그래서 진리를 바로 배우고 깨달아야 됩니다. Тийм учраас л Бурхны үг буюу үннийг бид нэр зөв суралцаж, зөв ойлгож авах хэрэгтэй. 다른 거 아무리 열심히 잘해도 진리에 바로 서 있지 못하면은 사탄이 미혹할 때 넘어가기가 쉽습니다. Өөр бусдыг нь үнэхээр сайн гарамгаа хийдэг байлаач гэсэн бусад талаараа үнэхээр одоо шилтгэн байлаач гэсэн Бурхны үгэн дээр л бат зогсож чадахгүй байх юм бол тэр хүн хичнээн сайн байлаач гэсэн сатаны сорилтонд уннаа. 그러니까 말씀에 굳건히 서서 흔들리지 말고 그 말씀대로 걸어가는 그런 신앙이 돼야 됩니다. Бурхны үгэн дээр бат зогсоод ийш тийш говьж дайвалгүйгээр зөвхөн тэр үгээ барил явдаг итгэлтэй болох ёстой маа. 특별히 우리는 이 고난이 올 때에 그 고난 가운데서도 끝까지 믿음을 잘 지키는 신앙을 가져야 됩니다. Ялангуяа бид нар зовлон бэрхшээл тулгарх үед тийм зовлон бэрхшээлтэй нөхцөлд ч гэсэн Бурхны үгээс бат зуурч итгэлээрээ тэр зовлон бэрхшээлийг даван гарах ёстой маа. 이 고난을 통해서 하나님께서는 자기를 발견하게 만들고 내 속의 죄를 깨닫게 하고 회개하게 하고 하나님만 더욱더 의지하게 하려고 고난도 은혜로 주시는 것입니다. Тэрийн зовлон ч гэсэн Бурхан нэгүсэл болгож өгдөг. Яагаад нэгүсэл болгож өгж байгааг гэвэл тэр зовлонгоор дамжуулан бид нар өөрийгөө олдог байгаа, өөрийнхөө дотор байгаа гэм нүглийг ч гэсэн илрүүлдэг байгаа. Тэгээд Бурхны өмнө гимшиж эзэн Бурхандаа илүү их итгэж найдаж эзэн Бурханаа түшиглэж амьдрахад хүрэгдэг байгаа. Тийм учраас зовлон ч гэсэн нэгэсэндээ Бурхны өгж байгаа нэгүсэл юм аа. 그러니까 좋은 일을 만난 것만 하나님의 은혜라고 생각하면 안 됩니다. Тэгэхээр бид нар Бурхны ивэл нэгүсэл гэхээр зөвхөн сайхан зүйлийг л бодож болохгүй. 고난도 하나님이 나한테 주신 은혜입니다.
зовлон ч гэсэн надад өгч байгаа бурхны нэгүсэл мөн юм аа. 고린도전서 12장 7절에 보면은 사도 바울은 그 눈에 질병이 있었지만은 그 질병을 고쳐달라 하나님 앞에 3번 기도했지만은 하나님은 그걸 고쳐주지 않고 내 은혜가 내게 족하다 이렇게 말씀합니다. 1-р Коринт 15-장 7-절 12장. 12-ийн 7-ог харах юм бол Коринтожон서 12-장 7-절 잠깐만요. 몇 장? 자, 자라 нөгөө махын биеийн өргөсийг өгсөн. Тэгээд энэ өргөсийг надаас авч өгөөч гэж гуйхад миний нэгүсэл чамд хангалттай гэж бурхан хэлсэн гэдэг тийм ээ. 제가 빨리 못 Чамгаа 찾겠는데. би камера хаах болчихлоо. Хүүхдээ хичээл байсан авахгүй бол одоо эрт тарж яах нэг өнөөдөр. Тэгээд сонсоод явъя. 고린도 후서 12장 7절 보세요. 2-р Коринт 12-ийн 7 7절. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자고하지 않게 하시려고 내 육체에 가시고 사단의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자고하지 않게 하려 하심이라. Мөнх агуу гайхамшигт илчлэлтүүдээс болж мах бодод минь өргөс өгөгдөж өөрийгөө хит дөвөлдөгөөс сэргийлж намайг сатаны зарлага илч дэлсэн ажээ. 그러면서 8절에 보면 이것이 내게서 떠나기 위하여 내가 3번 주께 간구하였더니 9절에 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전해짐이라 하신지라. 그렇습니다. Цааш нь 8-9 эшлэлийн унших юм бол үүнийг надаас ангижруулж өгөөч гэж энэ талаар би эзнээс 3 та өсөмжлөн гуйсан юм аа. Тэр надад миний нэгүсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхөстөл дотор миний хүч бүрэн төгс болдог гэж альцсан. 이게 바울에게 이런 고난을 주신 것도 은혜를 주신 것이고 또 능력이 머물게 하시려고 주신 것이라고 했습니다. Тэгэхээр Паулд ч гэсэн ийм одоо зовлон тийм ээ өргөсийг өгсөн нь болохоор нэгүсэл болгож өгсөн байгаа. Бас бурхны хүч чадал дотор байлгахын тулд өгсөн байгаамаа. 바울은 그 고난 때문에 낮아졌고 더욱더 하나님을 의지하게 됐고 그러다 보니까 하나님께서 능력을 주신 것입니다. Тэгээ бурхны хүч чадал дотор байлгана гэдэг нь болохоор тэр зовлонгийн улмаас Паул улам даруй болсон байгаа. Тэгээ даруй болох тусмаа бурханд улам ихээр одоо найдаж түшгэлдэг болсон байгаа. Тэгсний эцэс төлөв бурханд түүнд илүү их одоо хүч чадлыг өмсгөж өгсөн. 그러려는 고난이 올 때 낙심하지 말고 하나님이 나한테 은혜를 주신 것이다. 이렇게 생각하고 감사할 수 있는 사람이 이게 진정한 믿음입니다. Тийм учраас зовлон бэрхшээл талгарлаа гэхэд сэтгэлээр унаад байлгүй энэ зовлонч гэсэн бурхны надад өгч байгаа нэгүсэл юм аа гэж талархаж бурханд талархаж амьдрах юм бол бурхан илүү ихээр ивэл нэгүслээ дөрвөж өгөх болно. 이런 경지에까지 오르기가 사실은 쉬운 게 아닙니다. Ийм хэмжээнд хүрнэ, итгэл нь ийм хэмжээнд хүрнэ гэдэг бол тийм ч амархан биш. 어떠한 고난에도 우리는 거기에 넘어가지 말고 하나님이 나한테 은혜를 주시고 나를 사랑해서 은혜를 주신 줄로 믿으시기 바랍니다. Ямар ч байсан бидний амьдралд ямар ч зовлон тохиолдлоо гэсэн урам хугарч сэтгэлээр унаж гутралгүйгээр бурхан надад хайртай учраас үнийг ч гэсэн нэгүсэл болгож өгчээ гэж хүлээн авч бурханд илүү ойртдог хүмүүс болоорой. 그러니까 사탄이 여기저기 두루 돌아다니다 왔다 그러니까 하나님께서는 내 종 욥을 유의하여 보았느냐 이렇게 욥처럼 믿음을 잘 지키는 사람이 없다 그런 뜻입니다. Тэгээ сатан ирээд хэлсэн те би газар дэлхийгээр хэрийн хэсэж эргэж тойрч явж байгаад ирлээ гэсэн. Тэгэхэд бурхан сатанд миний бол Йовыг
чи анзаарч харав уу? Тэр өөлөгөөгүй зөв шудраг бурхнаас мэддэг яр мугаас хол явдаг хүн шүү дээ гэж хэлсэн. 믿음이 없는 사람은 그 쉽게 믿음이 잘 안 들어가는 모습을 볼 수가 있습니다. Итгэл байхгүй хүмүүсийг итгүүлнэ гэдэг тийм амархан хэрэг биш гэдэг нь харагддаг. 아무리 가르치고 몇 년을 가르쳤는데도 결국은 신앙을 떠나는 사람도 많이 봤습니다. Хичнээн олон жил одоо зааж сургаж тийм ээ зөвлөж хажуудаа ингэж одоо зааж явсан ч дагалдуулж явсан ч гэсэн одоо итгэлтэй болгож чадалгүйгээр тэр хүн итгэлийн амьдралаас бүр салаад холдоод явчихдаг. 진리를 잘 깨닫지 못한 것이고 또 진리의 말씀에 굳게 서 있지 못했기 때문에 그랬다고 볼 수 있습니다. Тэр энэ нь бол ерөөсөө тэр үнний үгэн дээр зогсож чадахгүй үнний үгийг ойлгож хүлээж авч чадаагүйгээс болсон гэж хэлж болох юм. 자, 이렇게 하나님께서 욥을 칭찬하니까 사탄이 또 뭐라고 대답합니까? За тэгээд бурхан Йовыг ингээд магтсан чинь сатан хариуд нь юу гэсэн бэ? 네, 이제 9절부터 11절까지 보겠습니다. 사탄이 여호와께 대답하여 거르되 욥이 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리까? 주께서 그와 그 집과 모든 소유물을 산울로 두르심이 아니니까 주께서 그 손으로 하시는 바를 복되게 하사 그 소유물로 땅에 널리게 하셨음이니이다. 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서. 그리하면 정령 대면하여 주를 욕하리이다. За 10-аас 12 дугаар эшлэл 11 дээрс өшөө 9-өөс 11 дээр эшлэлтэн шээ. Тэгэхэд сатан эзэнд хариулан Йов шалтгаангүйгээр бурхнаас эмээдэг гэж үү? Та өөрөө түүнийг хүрээсэн босоо. Мөн гэр орон түүнд байгаа бүхнийг тал бүрээсэн та хүрээлээгүй гэж үү? Та гардуурх үйлийг нь өрөөж түүний эд хөрөнгө нутагт нь арвижлаа. Та одоо мутраа сунган түүнд байгаа бүхэнд хүргэх аваас тэр яах бол таны нүүрлүүл ав хараах бизээ гэв. 마귀는 이렇게 욥이 하나님을 경외하는 까닭이 하나님께서 그와 그 집과 모든 소유물을 이렇게 풍성하게 주셨고 또 그 모든 손으로 하는 일이 다 잘 되도록 복 주셨기 때문이라는 겁니다. Тэгээ сатан хэлэхдээ Йов ингэж танаас эмээж амьдрдгийн шалтгаан нь танаас л болж байгаа шүү дээ. Та л өөрөө түүнийг ерөөсөө ингэж хайрлаж, халамжилж, түүний үйлсийг нь бүтэмжтэй болгож, ид хөрөнгийг нь арвижуулж өгөө биз дээ. Тэгээгүй бол Йов ингэж амьдрахгүй шүү дээ гэж хэлсэн байна. 이게 사탄은 욥이 왜 하나님을 잘 섬기는지 아느냐? 하나님께서 욥에게 풍성한 복을 주셨기 때문이다. 그렇게 말하고 있는 거죠. Йов яагаад бурхан танд ингэж сайн үйлчилж амьдрдгийг та байдгүй? Та л өөрөө түүний бүх зүйлийг нь бүтэмжтэй болгож түүнийг ингэж эд хөрөнгийг нь арвижуулж өгснөөс болсон шүү дээ гэж хэлж байгаа юм. 여기서 말하는 것은 하나님께서 물질적으로 풍성하게 주셨기 때문에 그래서 하나님을 잘 섬기는 것이다. 이렇게 마귀는 말하고 있는 겁니다. Таныг ясандаа сатан бурханыг таал Йовыг ингэж баян болгож баяжуулж өгсөн болохоор Йов ингэж амьдарч байгаа танаас имэж амьдарч байгаамаа. 사실은 욥이 물질이 풍성하기 때문에 하나님을 잘 섬기는 게 아닙니다. Тэгэл яг үнэндээ бол Йов баяжсан учраас бурхан төрөнгийн арвижуулж өгсөн учраас бурханд тэгэж үйлчилдэггүй байсан. 욥의 신앙은 뭐 물질이 풍성하든 또 물질이 없든 변함없이 하나님을 섬기는 신앙입니다. Йовын итгэл бол эд баялгаар ариун байсан ч гэсэн альсгүй эд баялаггүй байсан ч гэсэн ялгаагүй зөвхөн эзэн бурхандаа үйлчилдэг тийм зөв итгэлтэй байсан. 사탄이 생각할 때는 하나님께서 욥에게 물질의 복을 주셨으니까 풍성한 복을 주셨으니까 하나님 잘 섬기니까 이제 물질을 취라는 것입니다. 그러면 하나님을 욕한다는 것입니다. Харин сатаны бодол болохоор бурхан Йовыг үнэхээр одоо тэр эд баялгаар арвин их эд баялгаар юруусан учраас л ингэж амьдарч байгаа юм байна. Харин та одоо тэр бүх эд баялгаас салгач тэгвэл тэр танд үйлчлэх нь итгэл харин ч таныг хараах болно гэж хэлсэн. 우리도 그런 잘못에 빠질 수가 있어요. 예를 들어서
하나님이 나에게 건강 주셨기 때문에 내가 하나님을 잘 섬긴다. 이거는 바로된 신앙이 아닙니다. Бид нар ч гэсэн бас ийм алдаа эндэгдэл гаргаж боллоо. Жишээлх юм бол Бурхан намайг ингэж эрүүл байлгаж өгч байгаа учраас надад ийм эрүүл мэндийг зөвшөөрсөн учраас би Бурхандаа үйлчлэдэг. Гэх мэтчлэн ийм одоо буруу бодолтой явж ээж болох юм. 뭐 또 예를 들면 내가 죽을 병에 들었었는데 하나님이 나를 고쳐주셔서 건강하게 하셨기 때문에 그래서 하나님을 잘 믿는다. 이것도 이게 바로된 신앙이 아닙니다. Тэгээ би одоо өөхөх өвчин тусчаад байхад Бурхан намайг одоо ингэж эдгэж өгсөн. Надад одоо ийм эрүүл мэндийг маань дахин одоо эрүүл амьдралыг зөвшөөрж өгсөн. Тийм болохоор би одоо эзэн Бурхандаа сайн үйлчилнэ. Гэх маягийн ийм итгэлтэй байж ерөөсө болохгүй. 또 뭐 무슨 사업이 잘 되게 하셔서 이렇게 돈을 많이 벌었기 때문에 하나님을 섬긴다. 이것도 잘못된 거예요. Эсвэл Бурхан миний бизнесийг тийм ээ ажил төрлийг маань амжилттай, бүтэмжтэй болгоод тэгээ би одоо энэ ажлаас асар их одоо мөнгө олж чадсан учраас би Бурхандаа үйлчилнэ. Гэх маягийн ийм итгэл бол ерөөсө буруу итгэл юм аа. 이게 만약에 하나님께서 물질적으로 풍성하게 주시고 건강도 주셨기 때문에 내가 하나님을 잘 섬긴다고 한다면은 만약에 물질이 없어지거나 몸에 병이 들면은 하나님은 떠나는 겁니다. 그건 바로 신앙이 아니에요. Тэр одоо яг ийм маягаар Бурхан намайг одоо эд баялгаар ерөөсөн, эрүүл мэндээр ерөөсөн. Тийм болохоор би Бурхандаа үйлчлээ гэсэн ийм одоо итгэлтэй байх юм бол нөгөө эд баялаг нь байхгүй болчихсон бол нөгөө эрүүл мэнд нь байхгүй болчих юм бол одоо итгэлээс амархан урвна гэсэн үг ээ. 근데 사탄은 지금 하나님 앞에 욥이 하나님께서 물질에 풍성한 복을 줬기 때문에 하나님을 섬기는 거니까 만약에 물질을 다 뺏어가 보십시오. 그럼 분명히 하나님 안 섬길 겁니다. 이거예요. Сатаны хэлж байгаа нь ч гэсэн яг үүнтэй адилхан. Йовыг та одоо эд баялгаар ивээсэн, ерөөсөн учраас л танд ингэж үйлчилж танаас имэж амьдарч байгаамаа. Харин та тэр эд баялагийг нь булаагаад авчих тэгвэл танд ерөөсөө үйлчлэхгүй шүү дээ гэж хэлж байна. 우리는 뭐 물질적으로 부유하든지 몸에 건강하든지 아니면 가난하든지 병들었든지 어려움을 당하든지 기쁜 일을 만나든지 슬픈 일을 만나든지 어떤 환경에서도 변함없이 하나님을 잘 섬기는 것이 이게 바로된 신앙이라는 겁니다. Тэгээ бидний хувьд бол баянч байсан, эрүүлж байсан, альсгүй ядуу юм уу, өвчтэй байсан, баяртай байсан, гунигтай байсан ямар ч тохиолдолд эзэн Бурхандаа үйлчилдэг байх нь зөв итгэл юм аа. Жинхэнэ зөв итгэл юм. 우리가 결혼식 할 때요. 결혼식 다 해보셨죠? 우리도 결혼식 할 때 주례가 이제 우리한테 그 신랑 신부한테 서약을 받아요. 뭐 이 그대 뭐 우측에 있는 뭐 아무에게 군을 무슨 뭐 병들 때나 가난할 때나 건강할 때나 어떠한 경우에도 사랑하겠느냐 뭐 이렇게 물어보잖아요. 그러면 네 그러겠습니다. 그렇게 해가지고서는 결혼이 성사되는 겁니다. За бид нар одоо хормын яслалыг сайн мэднэ тийм ээ. Тэгээ хормын яслал дээр христчэн ялангуяа христчэн хормын яслал дээр нөгөө хормыг хөтөлж байгаа хүн асуудаг шүү дээ. Амлалт одоо авдаг тийм ээ. Одоо хин та одоо энэ хэнийг өөрөө ихнэр болгож аваад тэгээд насан туршдаа хайрлаж одоо өвчтөй, зовлонтой, баяртай, жаргалтай ямар ч үед одоо түүнийг хайрлаж халамжиж насан туршдаа хамт амьдрахаар амлаж гэнэ үү гэхэд тийм ээ ч гэдэг юм эсвэл амен гэж хариулдаг тийм ээ. 근데 그래서 결혼을 했는데 만약에 좋은 일을 만나고 남편이 잘해주고 또 건강하고 물질적으로도 풍성할 때는 남편으로 잘 섬기다가 어려움을 당하거나 또 뭐 무슨 가난하거나 몸이 병들었거나 그러면 그냥 당신하고 살기 싫다고 떠나버린다면 그건 진정한 부부가 아니잖아요. За тэгээд одоо би энэ амлалт өгөөд гэрэлчлээ. Тэгээд гэрэлсдгээ дараа яг уу нас залуу би хөнгөн эрүүл инх тэгэл одоо ажил төрөл нь бүтэмжтэй сайн сайхан амьдарч ийсэн.
одоо эхнэр нь ч юм уу нөхөр нь ч юм уу ингээ өвчин дусаад тийм ээ хөгшрөөд ажил үйлс нь бүтэмжгүй амьдрал нь жоохон гундуухан болоод ирмэс би чамтай амьдарч чадахгүй нь гэд хаяад явчих юм бол энэ жинхэнэ эхнэр нөхөр биш болно шүү дээ. Биш тийм ээ. Биш гэсэн үг. 근데 하나님께서 죄값으로 지옥에 갈 수밖에 없는 우리를 이렇게 예수님의 십자가의 피로써 구원해서 천국에 갈 수 있는 이 복을 주셨다는 것을 늘 기억하면서 항상 말씀을 잘 지켜나가야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр болоод ерөөсөө гим нүглээр дүүрэн тэгээд тамруу явхаас өөр аргагүй тийм нүгэлт хүмүүс байсан биднийг бурхан өөрийнхөө ам биеийг зориулан цусаа урсган байж бидний нүглийн төлөөсөө төлөөд тэгээд там биш харин мөнхийн улс руу очих тийм эрхтэй болгож өгсөн. Энэ нэгүслийг бид нар үргэлж санаж тэр бурханыхаа үгийг үргэлж дагаж дуулууртай амьдрах ёстой юм аа. 근데 신앙생활하다가 좀 어려움을 당한다고 그래서 하나님이 계시다면 이럴 수가 있냐고서는 교회를 떠나는 그런 사람들도 있는데 이건 진리의 확고히 서 있지 못하기 때문에 그렇습니다. Гэтэл зарим итгэгчдийг харж байхад бол тэр нэгүслийг бүр мартчихсан тий. Одоо амжил амьдралын сайн сайхан явах үед бурханд итгэдэг, бурханд үйлчилж яана гэж яваад идэг. Тэгснэ жоохон бэрхшээл, жоохон зовлон тохиолдоход бурхан ийм байж яаж болдгийг, ийм бурхан гэж байдгийг юм уу? Бурхан яаж надад ингэж хандаж болдгийг гэх мэтчлэн одоо бурхантай тэрслээд итгэлийн амьдралаа хаяад явчихдаг хүмүүс байдаг. Ингэж амьдарч болохгүй. Энэ бол жинхэнэ итгэл биш ээ. 그러니까 사탄이 그 욥의 모든 재산을 다 뺏어버리면은 하나님을 섬기지 않을 것이다. 이렇게 말하고 있는 거예요. Тэр яг үүнийг мэддэг сатан Йовыг яг л тийм хүн гэж бодоод тэгээд та Йовд өгсөн тэр эд баялгаа булаагаад авчаач, буцаагаад авчаач. Тэгвэл Йовч гэсэн бус хүмүүстэй адилхан таныг хараад танаас салаад явна шүү дээ гэж хэлсэн байна. ятгахсан байна. 그러나 하나님은 욥이 재산이 많이 있다고 하나님을 공경하고 재산이 없어진다고 해서 하나님을 공경하지 않을 사람이 아니라는 걸 아십니다. Тэгэхээр бурхан бол мэдчихсэн. Йов бол одоо эд баялагтай байлаа гэд бурханд үйлчлдэг хүн биш, эд баялаггүй болчлоо гэд бурханыг хаяад явчих хүн бишээ гэдгийг сайн мэдчихсэн. 그래서 마귀에게 그 욥의 소유물을 재산을 치도록 허락하셨습니다. Тийм сайн бурханд Йовыг тэгж сайн мэдчихсэн учраас сатаны тэр гуйлтыг зөвшөөрсөн байна. За яг тэрс Йовын бүх эд хөрөнгийг нь булаагаад аваа гэж зөвшөөрсөн. 보통 사람들은 아주 풍부할 때는 하나님 잘 섬기다가 좋아하다가 재물이 없어지면은 하나님을 원망하고 믿음을 떠나는 사람들이 많이 있습니다. Хүмүүсийн дунд бол ийм явдал их тохиолддог л доо. Эд баялаг ихтэй баян чинэлэг байх үедээ бурхандаа үйлчлээд сайн явж ирсэн. Жохон хөрөнгө мөнгө нь багасаад эсвэл ядуу зүдүү болоод ирэхээр бурханд гомдлож тий бурхныг буруутгаад бурхнаас салаад явчихдаг хүмүүс олон байдаг. 아이들도 뭐 자기한테 잘해주면은 좋다고 하다가 좀 책망하거나 야단을 치면은 그냥 그 싫어하고 떠나는 사람이 있습니다. Хүүхдүүд ч гэсэн адилхан шүү дээ. Аав ээж нь өглөж загнахгүй тий сайн сайхан хандах үед аав ээжтэй хайртай дуртай гэл ингээл байжсэн. Жохон ингээд загнах юм уу зэмлээд одоо жохон ширүүлэх юм бол одоо муухай зуухай муухай ээж муухай антер гэл тий аав ээжигээ буруутгаад альсгөл одоо томчууд нь бол гэрээс яваад өгч юм уу тий ийм хүүхдүүд олон байдаг. 이제 하나님이 나한테 물질적으로 풍성하게 주셨을 때만 하나님을 잘 섬기고 만약에 가난하거나 어려움을 당하면 하나님을 떠난다면 그건 바로된 신앙이 아닙니다. Тэр бурхан намайг эд баялгаар ивэж юрөөсөн цагт нь бурхан бол сайн энэ төр гэдэл бурханд үйлчилж байна гэж явж яснаа. Жохон ядуураад эд баялаг нь багасаад ирэхээр
бурхан бол муухай бурхан одоо яаж ингэж чаддгийг энэ төргээ бурхныг буруутгаад яваад өвчтгөө. 이게 일반적으로는 이렇게 잘 되고 좋은 일을 만날 때는 하나님 잘 섬기다가 어려움을 당하면 하나님을 떠나니까 사탄도 욥도 아마 그러지 않겠느냐 이렇게 말한 거예요. Энэ хүн байх юм бол энэ бол жинхэнэ итгэл биш ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүмүүс яг ингээ сайхан үедээ бурханд үйлчлээд тэгээд жоохон таархан болоод ирэхээрээ бурхныг хараад зүхэд яваад өгчдөг. Болохоор үнийг нь сатанч гэсэн мэддэг. Тийм болохоор Йовыг ч гэсэн тэднээс ялгаагүй гэж бодсон учраас ийм санал тавьсан байгаа. 욥은 절대로 그런 사람이 아니라는 것을 하나님께서 인정하셨기 때문에 사탄에게도 그런 물질을 쳐봐라, 물질을 없애봐라 이렇게 허락을 한 겁니다. Гэхдээ Йов бол ерөөсөө тэднэртэй адилхан биш. Ерөөсөө тийм хүн биш гэдгийг бурхан сайн мэдчихсэн учраас одоо нэг ясанда сатаныг сатанаар тоглож чи тэгээд үзээ. Тэр эд байлгийг нь булаагаад үзэхгүй юу гэсэн маягаар зөвшөөрсөн байгаа. 그래서 이후에 이제 쭉 나오지만은 실제로 이제 사탄이 다 욥의 재산을 다 없애버리고 또 자녀도 다 죽게 만들고 또 자기 몸에도 병이 들게 만들었습니다. Тэгээд цааш нь үргэлжлүүлээд харах юм бол тэр сатан яг одоо тэр бүхнийг ингээ гардаж хийсэн байгаа. Эд байлгийг нь булаасан, эрүүл мэндээр нь хохироосон, үр хүүхдүүдийг хэн амь насыг авч чадсан, ерөөсөө Йовыг юучгүй болгосон. 그래도 욥은 절대로 하나님을 원망하거나 신앙에서 떠나지 않았습니다. Тэгсэн ч гэсэн Йов ерөөсөө бурхныг хараад зүгэх юм уу, бурханд гомдлох юм уу, альсгүй л итгэлээсээ урвж хүрвөөгүй. 우리도 그러니까 이런 욥의 신앙을 본받아야 된다는 거예요. Бид нар ч гэсэн яг ийм Йовын итгэлээс суралцаж үлгэр дуурайл авах ёстой. 어떤 어려움이 와도 그것 때문에 신앙을 떠나지 말라는 것입니다. Ямар ч зовлон, ямар ч бэрхшээл, хүнд хэцүүлэл тулгарлаач гэсэн итгэлээсээ ерөөсөө салж болохгүй. 우리가 아무리 어려운 일을 당한다 할지라도 이 욥과 같은 이런 시련을 당한 사람은 많지 않을 것입니다. Бидний амьдралд янз бүрийн зовлон бэрхшээл асуудал тохиолдож ирсэн байх. Гэхдээ Йов шиг ийм хүнд хүчээр зовлон, гамшиг тохиолдож ирсэн хүн бараг байхгүй хаа. 네, 여기 이제 계속 이어지는 것은 이제 시간이 다 됐으니까 이제 다음에 배우기로 하고 오늘 여기까지만 하겠습니다. За тэгээд өнөөдрийн хичээлийг үгээр өндөрлцгөөе. 네, 다 같이 기도하겠습니다. хамтаа залбирая. 하나님 아버지, 욥의 신앙을 우리가 배웠습니다. Минь бид нар Йовын итгэлээс суралцж байна. 욥은 어떠한 어려움이나 시련 가운데서도 절대로 하나님을 원망하거나 신앙을 떠나지 않았습니다. Тэр ямар ч зовлон, ямар ч сорилт тулгарсан гэсэн бурханд итгэх итгэлээсээ салаагүй. 변함없는 신앙을 가졌습니다. Түүний итгэл нь огтхонч хувирч өөрчлөгдөөгүй. 우리도 그런 신앙을 본받게 해주시옵소서. Бид нар ч гэсэн түүний тийм итгэлээс суралцахад туслаарай. 우리 모든 학생들에게도 이러한 믿음을 가지게 해주시옵소서. Бүх оюутнууд маань яг ийм итгэлтэй болгож өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 아멘. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다, 목사님. 네. 그러면 또 네. 자, 수고하셨어요. 네. 그 한국 가서 보시자고 나중에. 네네. 그러면 또 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 네네네. За дараагийн 7 хоногт уулзцгаая. Баярлалаа. 수고하셨어요. 수고하셨습니다. 자, баярлалаа. 네. 자, 이렇게 하고요. 자, 저기 그 남질마 저 노트북 있잖아요. 네.